Mayam Bukurumzari, Notice Window TV dialogue, the meeting Tabiri Bapuno Putaram Nokchiri, Nasikitamzari dialogue topic who will be the new Chief Minister? Hauziksi PR government si February tarik taraw, do is the Chahima Chapchana father of Masinaxil Pagaloina, Hauzik. Anouba popular government am same bigi kan langkhan rakpa aduga anouba chief minister lakadur chief minister si kanano oigadur pino haibagi akoigi mayam ama sigumba akoigi laknarakpa aduga akoigi social media sida akoigi ngasina ama oini huren am oini chief minister mayam thagalaga mayam langtaknaba kanano oini haibagi sigi pot am leiba adu which still unpredictable araiba madi huju hujuk si orani hana lepak tri pawba koina si orani haibadugi yanna laiba adugumba answer madi oidri adumakpu hojik se mayam ama akoigi speculation mayam am tawnari maram mayam Pira Kanda Mahano Rapay, Mahano Rapay, Naduna, Taritara Hum do Sigi Mamang Seda, Matam Si Pangsang Sang Latre, Masida Semak Yarani Habigi, Mami Si, Mami Sum Aquigi Sengalapui Mung, the Mind of Pasimalaire, Duda Aquina, Kanugi, National General Secretary Tarun Juksi, Manipurgi Legislative Party Mikalgi, Central Observer in a Hapakpa. Aduna mahamangonda thabaksi maksi khalak pasimaksu akoigi lenga ki semba yabagi sema ani habagi oithorak pa yabagi posi hena mek seng pe thaja bamiyam da piba poram su leiri aduna mahaksi hapak pa matam se da nini khumni sida hujiksi BJP ge adagi central leadership singna tongan ba akoigi BJP ge MLA sing adu ga ga chaminari ba alliance sing ada kaushilakpari mathang changna rakanda laiba event si ngasi si Akoi pung ahum da phamni na mi phamni na hairam badu pung mari gamni ni fumanga hujiksi phoi kanna tongan unabai thabaki chathari masida akoi gi lengak semak na ba amasung chief minister anok kanana oirakani habagi nei na bagi post leiduna chapchaba masigi pot masim oirani habi confirmation di hujik phawba not yet leitri ada tongan unabai pot se masigi ofam se ma yamna leire aruba mi phamamai damakta kobuni ada aduga marom da huji akoi gi Manipur Babanda akoigi BJP seminary akoigi alliance party sing aduga NPP NPF aduga MLA sing gismi phamam pangtok laba yana le hebo form su leidi lona na aduga akoigi su gi sign toraga leidi ba akoigi india lenga ka wari shanaraga sign de leidi ba akoigi insurgent group aduga MHA gi Siga Union Ministry of Home Affairs ka aduga Manipur lenga kloina na akoigi notice gi advisor AK Mishra ga mi pham su pangtok laba yai hebo form sima su chairaka sida si form sim su leidi aduna Haujik anouba chief minister se kanano oirakpa yai lengak sembagi changsil iba akoi khongthang si kayamu yamna koina mai pa ani na longba yai habna chingba swagi matang se koina ina janaba ngasi topic leizere who will be the new chief minister ngasi khana neina ba sida saruk abina bai damak ta ko studio ho election don laibirai ka kumne jiba panelist khum de han makta the president ZUCM gyoza MEIBON PHAOMEI oza taram noktari ani su election bidi basi IMPHAL Times editor oza RINKU oza taram noktari ahum subada election bidi basi social activist oza KAPOOR oza busu taram noktari oza ahan bagi sei oza RINKU de laktige oza hujik leidi ba hujik kanna mi pham ju pangtho I manungda chapchaba magi port official si orani habi thokpa leitri du mayam hujik panari CM kanan oigani habna chinga mayam leiduna lengak CM bagi changsil iba khongthang kida mamang da kyarak khana tawgre duga dum mai pa khidre handa kisida kayam successful oina semani habi ki ozagi thajaba wang lei aduga who will be the new chief minister kamai tham bini oza lengak semba haibasi khoigi party amagi majority phangba people's mandate phangba adugumba keno amagi di state amagi di lengak tu matam khara president rule thamuragasu amuk semba haibasi makogi prerogative orangani haibadi sem dragana makogi mangjaba natragana semaga mangjaba haibasu nainaramgani adubu mamang da kogi tongan ba BJP gi MLA sing adagi hanagi former minister sing na singba adagi chief minister yauna former chief minister yauna kayara khanna kaurakan da wari sana ki leikre ayama matamda madugi speculation si akoida leigre si lengak si ama thamna ba hona na bagi damakta BJP central leadership na changjili haiba wafum duni akoida leigre si adubu tengang kaya da koigi chahi ama sida haita ama pharakadoroba sida marakta lengak semna na bagi akoi keno preparation tawre habana chingba fom kaya media da phongdok targasu keno dadi amukta koigi keno dadi media dadi moina keno tawni lengak semne na phongdok targasu manung dadi amukta lebak semna na bagi procedure se akoina udaba haiba tare aduga semak pa yabagi pot sisu akoida kaya leigide matamduda
adugi maruoiba maramam kakti Manipur is on crisis. Manipur si akoi turmoil lay adagi Manipur si da adagi Constitution of India da piriba magi akoi fundamental rights sing adagi tongan ba akoi provision sing si violate tawba adagi plus madu kano crumbling torokpa ningthi jana chalaiba ngamakta dagi madugi pot to fractured or ba constitution gi provision khara Manipur da tairibudu madu mending tawna bagi damakta president rule si lakhibani haina su akoina lawba dum yai ado president rule thambasi matam chupada akoi yam sanga thamnade matam khara chammakanda akoi pot si sandai narakanda lairiba laibak tu karigumba in the interest of political party duna masigi da lairiba laibak si akoi political party gi mandate phangde kaina khanba oiragadi already masi dissolve tawgibu yabani adu dissolve tawdana thammakanda animated suspension da thamaga matam khara yam lairiba sina maramdi BJP leadership tasu somehow moida lengak se BJP gi oiba mandates leigibani masi amuk restore tawraga amuk reinstall tawbai se yamna khoi maram chaba moigi strategic kano political khoi electoral politics ki strategic amadi oribane ado handaki mamang da kogiba sing mamang da phanggiba sing aduga mamang da Manipur da laaga even law and order gi situation lebak semba yaragadra kaina nainabada khoi tha politically related oidabada government side tagi AK Misra khoi ngasai gi khoi kano tawriba handling tawriba sees kari haini suspension of operation gumbagi mayam si handling tawriba mayam si bok la kanda CSO mayam go wari sanadana adagi masigi kamaina khoi gi solution porpa yani ka haibagi mayam ma ta khre ta giba matam du political kano da kano gi kano sida khoi lebak semba ya bagi report se pi da bana orba tai lebak semna gi process am ta sangsilak se adubu hojik si chahi ama percent rule se chahi ama pharak pa haiba si chahi ama sidagi sangdage hai taragadi it should be akoigi kano akoigi national emergency akoigi partially lautho bakanda another 2 years sangdok pa yabagi port lay and on the recommendation of the election commission of India na tarakanda amuk sigi port se sangdok pa yabagi port ti adum leibani na sangdo oi hainingai su leitabagi port amadi lei adubu urgency di haidi strategic importance of the BJP di sarkar semba isi mokogi importance oyane lawi aduga luriba amana sarkar se semaga crisis se manage to bongam draba solution propangam dragadi maduna mu BJP kari mangjaba haisu khalam gani aduna koina ngarang bhaubada February 2 bhaubada leramiba keno sida meeting ji koraga sarkar semba natraga semdaba amisi moya kupna khanarangani aduga semagana kaidoba semdragana kaidoba hayu magom da changa kanda maybe moida kariguma khara torokada malambani adu February 2 da khoi mogi parliamentary board na BJP gi parliamentary board na haibtare khoi hujik leriba kari tarun chuk haina ma khoi gi legislature wing gi party leader khananabagi damakta appoint torpasina February 2 da torpasina akoda yam kanna keno makha kitang thajaba ma lerise handakti soidana lebak se semna nabagi moide attempt torobra haibagi pot amale maruina makhoi kogi basidi sambit patra na kauri na haigi bani central leadership ta ayamana MLA sing na phongdo ambada sambit patra na phone tawri aduga koi chatpani haibani sambit patra itself si akoi in charge or masuma gi matam si loisilakpa aduga mana akoi gi pot si phajana keno tawbada handle tawbada koi failure oigiba mayam ama ugi habtare adun marakna maram oirakanda sambit patra na kauraga tawbasida akoi na so dum khanagi sambit patra ga kauraga sambit patra na chair lawraga tawbu meeting to the it will not be the final decision of the central leadership kaina akoi na khangi basule adubu adugi ona tainabada haibadi mana ko buduna pungani gi mamanga la o haibani akoi na khanbada pungani gi mamanga la o haragadi pung ani gi swaida meeting ga tawdong mal haibtare aduga ona tainabada ngarang kano se ngarang makse akoi gi meeting si tawgiba ngamgidre
yaithokpagi maram che moina mayam am pi MLA sudi habagi maram chupi aduga atop loina sura kana tawgadabani habagi maram chupi but to me ngasi pung ahumda lepambani ngasi pung ahumda lepambani meeting se adagi hujikta habi bodo pung mari ga mi phum nga habi bani na aina tajaba source di pung manga makhai dagi tawni na taje meeting se BJP adusu BJP legislature wing gi oiba legislature party gi oina adugi matungda pung tareta NPP yauna NPF yauna atop party singsina pung tareta meeting tawni habagi aingonda adumaina information leijai madu masi source ni masi kyam yam chumbano habududi adubu pirayiba potudi yamna reliable oiba source ni akoi di chummena khanje adu masigi pote phalong onthokki bisu dum akoi tambangamde if meeting duna akoi consensus oiba pot ama porokpangam draba aduragadi daida yaithok action gi pot mya ama leibanina aduna akoi tambangam de haitare aduna ngasigi meeting tawraiba adagi tarunchuk hapaiba sina akoi de yam chawna ubam khakti tasengna BJP gi central leadership na manipur da government ama PRC nataba popular government ama manipur da thamnana bagi khoi keno se yam kanna hotnai hebasimadi adum tare masida lai isi kari la ke the leadership crisis lai moi khudi mang na hai akhoi di central leadership na hapakpa leader do adu da loi support tawni hai adubu hairaga su support tawni hairiba khudi makse chief minister loina oiningba chief minister bu oiningda MLA kana lege chief minister oiningda minister kana lege vote kara isi ma aida power paige na taga chief minister oirake haibagi pot ma amaleba ado first timer gumbadadi adu madu tawnade tawudu some 7-8 times kara aba 3-4 times kara aba 2-3 times kara aba dugumba kano singdi MLA singdi moina vote khombada aya manasu tawgrise ai chief minister oidoini minister oidoini haibana singba mayam ma tawra tawgibanina chief minister oibaduni adu chief minister oibsi loina pame adu moi mayam maraksidagi kanano chief minister khanduine sieng matamda akoina moi singse qualified oide moi wangang ba hai haite kaina akoina swaida criticism tawgi akoi thoina taka oide maramdi every elected person moi se power ama lejadana moida he moida quality ama lejadana moida wisdom ama lejadana moida moigi oiba moigi kai haitare lebak si vote ka ngambagi caliber ama lejana karakpanina they are all akoi moida keno oiba chief minister oiba yabagi poti loi leyeba adubu moigi haising buduna moi MLA myam dudagi moina khangalaga moina leader oirakanda oibuduna amane ko adubu BJP gi dadi moina amtoin harise akoina khangadaba nate moina khangadaba ni moina khalakpudu akoina oigadaba ni haibadina kana na BJP keno se baba keno se chief minister se kariguma legislature wing party leader hairase kana da hapakani hese yamna koi aruba yam pangai laiba pot amanate adubu yam nonibana BJP gi handak sekari rekha gupta hapkhibase sidai sidagi yenguragadi somebody unknown not popular among the koi keno sida public spare sidaga popular oidaba aduga idea dum haijaba adugu mi amga dolo pick up toraga pick and choose the hama leader ore no yaro ka harakadra haiba sisu dum leba adugu handakki keno sidadi crisis sidadi yam luba amana adumaina crisis later from the BJP na choose tawududi madugi follow tawududi yam laiba handakki manipur sidadi kamai tawgeda somebody koina kitang kano oiba yamna koigi lebaki issue sida yamna thamoi singna honaba mayam su yawi aduga honadaba mayam su yawi aduga honadi honaninga mapan thokta mayam su yawi haiba singsigi marakta aina oigadabani haibagi munpham munabagi pot mayam ko charangna mayam ugre aduna maside sida mi khalpik and choose the khaluba matamda maduna maram oiga BJP gi mandate people's mandate phangi harisida mathangi election da BJP gi keno sida yam chawna impact la kadra kaina khalam su dum leirangani aduna khanbada yam luwa pot amadi adum oigadori aduna akoina masi ABCD sine hekta oini kaina akoina hekta hairu si hekta hujik nganmalli haitare unless until moigi keno sil meeting si luwa bawta lauthorok ta bayai maramdi aini isamagna thenghauna hoba pot ama khakta matam amada koigi 2022 gi election da oramane ko
kenoga kanna akogi Sri Biren Singha Sri Biswajit ka ani sigi marakta aina chief minister oini haibagi moi da budi hainam da bai mapan da kan ngang na gi bele ba adu dei da moi si last hour da moi pulap lora matung da som da kem to bagi wafum da loi to ga moi hum ko we home minister na moi hum ko wi ba si kana ko ge ha tam da Sri Biren ne Sri Biswajit ne Sri Khemchand ne moi hum ko we ba moi hum ko raga minute tara manga mukun mukki wari sanaraga thola ga moi si halle nongan baga akogi Nirmala Sitharaman ji la kanda chief minister adu oire na lautoi adugi numit tugi chatpadu phokta everybody were hoping that they will be the chief minister me khadi makta moi hum makta ai chief minister ai put hoi je loi leba adubu adala ga center na lautho mo photo chatne ba aduna handak sida Delhi da mifam ji lora kanda bana leader ni na lautho kadoribra natragana pura khana bolo rakanda kanoda manipur da laga bhavan da changaga stake claim to godori bra haise so wahangam ne maramdi akoina mamang da kitang khara hena kitangi mamang da ta ki podam da kanogi kogi central government gi union minister mamin koida haibada madu subject to correction Piyush Goyal si governor gi kanoda potang mari natraga manga da lakani haibagi kano amaleramne moi lakpa haibasi ma lakpa haibasi magi purpose si government si form tongna bagi pot amakak ta laktorine home minister lakpuradi maybe in about the crisis consultation gi obe adubu minister gumba form to bagi pot lakuma sidadi moi oina laeba moi lakani haibagi provision ama kano ama appointment ama leiram me haitare aduga kano sing da su kai hani intelligence source so dum agency sing na koi da harak pada admaina leiram ki adubu ngarangi moi changra matung dagi di kari ma lakani haibasigi potse pura amuk silence leiki aduga lakadra la oidra haisidi after this meeting the khangadawni haiba hairibani na prepared ti tawre semna ba aduga sembasi phagadra pharoidra ise kupna khanara kanda meeting sina karigumba resolution ama propangam dragadi adugi plus ngasagi mi ama ka kano khalakpa matamda lakadoriba cracks in the BJP do BJP ge leadership na pamoyeba aduna who will be the chief minister haise siam aruba mo oini aduga amana chief minister si oira matungda hapa ma matungda manipur ge crisis se solution porakadori bra haisu achaw wang amane hayi no even the governor's rules in about the manipur ge crisis se huji loisin bangamde buffer zone ne na moina claim toriba exist su tawbe yadaba logi matungina su handokpa yadaba except in the protected area khara da di yai Shanghai gi sidai sida changba yade masi buffer zone ni mi changba yade ka haiba protected area khara le aduga Andaman Nicobar gi da si changba yade adung buffer zone khara sembe aduga international boundary marakta kano ani khana taragadi marai da buffer zone thamaka na peace building process sate badu state amagi manungda community sing hingminari be marak sida khaido khaijin tongnana ba buffer zone ka haiba pot ama sinna ba si yaro yana koi tawbudagi mayam na lognarak padagi even kano na government na phokta buffer zone ko ba leite exist tawde na haigrabane ba aduna adubu tongan ba interpretation ni changi changna diridna changbu su yadridna security masana thingi dana adugu ma ama leina crisis di loidri banina chief minister ama lakanda anu hap kanda madu loigadoribra haibagi achaw wang ama leibanina madu ngamba kana hapkani hemnasu akoi khanarambe adu ngamoidabo radi madu hapu matamda manipur da leriba turmoil hana dagi lerise popular government laga hena phagadra haraga chapmane karim ta hogba leiti eba wakhanda lei taragadi adu ergadi kamai tawgadagi haida lakadoriba popular government sida hena khoigi kanosi miyangi oiba achaw pendabagi kholau koina handakta kokomina utkibududi santi gi pendabagi kholauni santi gi nataba santi gi sakhaba matungda tarakpa kholau mayam thengnagre khoi yamna sathi ba adugumadu lakadra haibagi pot mayam di khandarambe aduno we cannot simply koina assume tawbuda kitan nganmalli haibtai okay sir thank you so much aziksi who will be the new chief minister haibasi araiba wahang answer pa khumamadi oiroi dawri hujiksi duga center gi decision na lep kadaba pot ama oibana aduga
ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ MLA ꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔ ꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯦꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯠꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯟꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯇꯦꯕꯜ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯀꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯝꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯛꯀ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯦꯞꯄꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯠꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯤꯗꯦꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯟꯂꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯇꯤꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯥꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯦꯞꯄꯗꯨꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯒ ꯇꯥꯔꯒ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯨꯟ ꯖꯨꯒꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯔ ꯑꯣꯏꯅꯒ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯅꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯥꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯃꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯣꯔꯦ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯒ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯚꯔ ꯀ ꯍꯥꯞꯇꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝꯃꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯟꯗꯛ CMꯒꯤ ꯐꯝꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ MLA ꯑꯃ ꯀꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ CM ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯗꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ CM ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯐꯝꯒꯗꯕ ꯅꯤꯄꯥꯗꯨꯅꯦꯕ CM ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯄꯣꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯈꯛꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯈꯔꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯊꯥꯖꯔꯨꯕꯩ ꯋꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯥꯏꯁꯤ CM ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯃꯪꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯪꯗ ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯪꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ CM ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯍꯩꯔꯕ ꯁꯤꯡꯉꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯏꯒꯔ ꯂꯥꯏꯑꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯂꯧ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤ ꯈꯣꯏ ꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤ ꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯪꯀꯜ ꯔꯥꯙꯥ ꯕꯤꯅꯣꯗ ꯈꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯝꯄꯣꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯃꯩ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯝꯃꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ CM ꯑꯝꯇ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯖꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯗꯤꯞꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯇꯧꯖꯔꯛꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ CM ꯃꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯏꯎꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩ CM ꯑꯣꯏꯍꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯨꯟꯅꯕ ꯉꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯉꯥꯏ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯃꯣꯏ ꯃꯟꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯝꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯩ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯧꯗ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯔꯦꯕ
makhoi hoji makok ngawre central leaders sing se kanano amma tawraga mu kanglu bama mu song thoki gadra kai se makhoi wai ko aduna mamangi akhoi gi kano da nipa masa gi mana speaker oiraga government sem ki bagi kano se masi ki kano si formula si yam toin pan gre ba ibo bigi matam da su pan gre amuk akhoi gi matam du gi akhoi gi dissident group sing kano tawra kanda speaker si phan na ba hona ba speaker da bargain ka to ba nangon da 5 crore pirage plus cm so oiro ka na tian hokip sida bargain to ki bagi wari le ba mar di speaker na yaraga di atai sida mana nga sai gi na khoi sida kan to ho na tra ga di disqualify to ni ka na adu even sector but da ndak to ba si so du ma le ba adu nipa masagi kano da speaker oi badagi khoi cm oi ba ya bagi khudong sa ba makhak phangi ba se masigi formula si khara toin tawre manipur sida aduna aina aigi mota di makhoi hojik center gi leader sing so ngau gani kana adunu pidoi si cm si adu gane makhoi si mamang da moina ka ti khangam gadra khangde aigi wakhal di moi si loina center gi bjp gi lai ba khoi gi leader sing na khoi gi cm oi ningi ba mi sing si loina test to hre na idi loi already check to hre makhoi bu test to hre karmain to ki aina sum khangje ki bada makhoi gi kano sida kem to hun ki ba aina sum khang bada ko leader khara cm oi ning ba leader sing gi marak ta gi khara makhoi gi kano sida center gi instruction makha pona na koi nangi mla kayam la gi yenga ge pullo hai basi pulan gi mla khara amta yongam ki de amata koi gi kano phaba ngam ki de aduna ni taraga ni thoi humdoi ka punba tare nipan ka punba adagi tara tare nipan ka punba ekhoi gi bisnupur gi kano gi govindas ki dadi ni tara nipan trampan gu badu maina dum pun gi atai dadi ekhoi na sumta bada tara ma thoi punba train thoi punba adu maina makhoi na so control to ki maram de nang cmo yan gen khan mani mr x adu nang gi puli ba mi du na di oi be ya de adagi mathang da mu kano to atopa da snang so yan gen khan mani aduna nakoi na cm munari ba nakoi to jang tang kitang ngai kho haibagi control se yam line to hi ba madu da mak tane ko makoi na test to ri se aduna makoi gi strength si test to ki aduna amata phabangam ki de aduna masi yamna luba khongthang amani koi Mazari kuna so habi re yam luba khongthang amani hojik cm ek ta khan bai si pa khek ta ngamoi kanano khandoi se adagi khoi gi handak thokri ba 2023 gi me adagi thoklei ba irang si masi anu bala ka dur ba cm sina control to bangam gadar ngamoidra ko hanagi cm sina de khoi yam phazara control to bang ta unna bai honara men khali maram ji khoi gi illegal immigrants sing ko anu ba cm mala pa matam da kuki na yana na baka sat khi gadara ka se khoi sum khali bandi kari no na haiba matam da nuksina bam puro e aina cm oi badagi laibak sida nuksina bam yana bam puro e haiba si hai khina ba haidna aidi kuki na ka yana na sum sat ka do somali anu baka la ka da ba to pa ma if la agadi aduna mamang da oi khriba cm na toramba kano sing sida khoina yaning ba amadi yaning da ba yam yauki do iramdam sigi aduga manipur gi aduga yelhongi kaya gi damakta oiraga di yamna phajaba khoina yam pam porsu yam yauki aduna atai si amata makhoi gi strength si test over the oi da bani na hana sida ka mo hanjila kadra ka habi gi wafam ka si so sum khantha ba yari natra kana anoba ma maitai su nataba kuki su nataba masi atopa ma muslim gi khoi gi mla oira su natra kana khoi gi naga families da gi ka la kadra ka habi gi ka si so sum khantha ba yai aduna masi sabsaba pungpham budi yore masi kanana cm oigada kai sidi khanna bada duki matik sabsaba ekhoi gi right time haitare adubu kitang lui masi da marndi kari gi non hai matam da ekhoi da ai sasi praja gi damak ai gi iramdam sigi damak amadi ai gi ima laibak sigi iramdam manipur sigi damak kadai phoba I thabak tor oba mino ka si masan ikang khang da leader ke so yauri ba cm na basida masi ne ba praja na pen da basi ko people's mandate government people sing the same bane ba government city ko adubu praja na pendri sikari gi non haiba matam da praja gi apam basira salakta ba adagi akhoi gi issue da state asigi baroi ba issue ka ya da ka mangjin tharaga sup tok ba u da ba du gum ba mla ka yam so yori ba khoi gi cm mun na ba center ka no leader mun na ba sida aduna asigum ba si
प्रजा की मियंग ददी यामना अखोई की फागी दौना दी मोइसी हेक्टर मोइन तौरीसीबु कान नोकनिंग बगी पोट अमसु प्रजा सिंग दे हेगे फावी लारि लासु हैराबा अखोई की इंटेलेक्चुअल केनो हाइतारे को प्रजा अखंग अहि मयाम सिदा मखोइन तौरीबा थबकसी नोकनिंग बा यामना केनो तौदबसु फावी अदुना मसी आई ममांग दसु सुम हाइजेखिबनी मसी अथुबा मतम द गवर्नमेंट सि सेमबी फै मरमदि करिगिनो गवर्नमेंट सि लैखिदबदगी स्टेट असिदा ओइराइबा इकोनॉमी की फिबम ओइसनु नत्रगना इन ऑल ट्रैक हाइतारे पुनमक्सि मांगजब दमा याम लैरे अदुना गवर्नमेंट अमा सेमबी होबना बीजेपी की इलेक्शन नक्सिल अबा को हौजिक नोक तौरे हाइबे यारे को इलेक्शन से नेक्स्ट इलेक्शन से अदुना थेंथाना करिगुम सेम घरगदी बीजेपी सी मणिपुर दगी मुटखिबसु याय मरमदि प्रजा ने करी तौरकदगे करम पुंफम द प्रजा की करम इहौला कदगे करम खोलौला कदगे कासिदि मखोय मंगनसु एमएलए गी हौजिक इलेक्टेड ओरिबा मखोयनसु एक्सपेक्ट तौब खर वागनी अदुना असिगुंबसिंगसि खर नैनब दरकार लई मखोय खर वाखल खंथब दरकार लई मखोय लीडर मुन्नबगी महुत्ता को मखोय की चिंददि हाइरिबा सेंटर की अखोय की बीजेपी की लीडर सिंगना बेल संतोषना बोइसनु नत्रगा अमित शाह नोइसनु प्राइम मिनिस्टर नोइसनु मखोयना खुथिन बा मदा अखोय यानी हाइरिबा अदुबु सुबया याबा लैतेबा मनुंगदा असिनेबा दिल्लीदा होजिक पुलम दोइसे असिसो तोंगा तोंगा उनरी हाइबगी अखोय होजिक पाउ फंगी होजिक आइना फंगजबा पाउदा मणिपुरदगी सटखरिबा अखोय की बीजेपी की अखोय की लीडर सीएम ओइनिंगबा सिंगसे मसी मखोय लीडर सिंगसिगा उनबा मतम पुलप पुलप उनदबगी पोरम सो ता फंगे तोंगान उनबगी तो अदुना सेंटर की लीडर सिंगी साइट की ममांग दसु थमगी वफम लेरे ना कोई सी दिल्ली द लाप मतम ददी इमान मानन लाई अदुगा मणिपुर हे योखि मतम द नंगी केम तोरगा नंगी असुम कनो सि कांगुप सेमगत पोइन तोवी काइबो वासी सेंटर की साइट की अखोई की बीजेपी की एमएलए सिंगसिदा हायर खिबा लेरबनी अदुना हौजिक सु आदा हायरसिनी मसाई तोंगान उनबगी फिबम ममा अदुना दी अखोई लीडर से अखोई की मागी ओपिनियन अस आइबो ओहनबियो आइना अदु तौरकनी का हाइबगी अदे आइबो ओहनबियो आइना अदु तौरकनी आइना प्रजा पीस पुरो ngam अदु गुम मयाम अमा नैनरमगने खल्लेबा अदुना हेक्ता दक्लाउना सीमा लाउथो सी काइबसी सेंटर मको खर गाउगनी सेंटर से आइगी वखल दको अदुना मसी पुनमक्सि खर कंट्रोल तोबिबा फै मसीदगी करिगुम थेंगथकिबा को नेपाल दा थोकिबा कोई ताना नरका फूबगी थबकसी मणिपुर दसु लाओय हाइनिंगा लेते सुरबला असिगुम्बा कया सिदगी अखोई लीडर सिंगसी ममांगदसु ममांगी काउबा ngमद्रबा दुगुमलबजु 19 की कनो दसु मखोई एमएलए मैसा को याउरिबनी प्रजा न होरप मतमदा हंदक असौबा मतमदा प्रजा न मखोई की युम कई कया मैसा खिबनी को अदुना मथंगदा करिगुम्बा सिदगी हेना करिगुम्बा मखोइना लीडर से सुम मुनरगा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा पुरोपा ngमदना प्रजा की वखलोन से खंगदना करिगुम्बा लेरबा आइदी मथंग प्रजा ने करिगुम्बा होरदी युम लाइरी मसा चलपे याबगी पोर्ट फोबदा आइदी सजेशन पिनिंग मखोइदा मरमदि मखोइ वकल खंथब पानी प्रजा की अपामर चलहन बा आमदा यसुमाइ थमजग हुजिक्सी कंसेंसस अखोगी सीएम कैंडिडेट से कनान ओइगनी हाबा नैनरंबा मयाम याई खनरंबा मयाम याई अदुगा हुजि अखोगी प्रॉब्लम से जुक लैबसे अखोगी फमुनबगी पोट अमखक अदुम लैबसे चथरगा अदुम सिमसु इट्स आल्सो अ प्रॉब्लम अदुगा हुजिक करी करंबा खोंथांग सिंग लखत याई करी नैनरंबे हुजिक लैरिबा रूलिंग पार्टी की अखोगी कंटिन्यूटी कैंडिडेट सिंग मयाम सिदगी करंबाबु चीफ मिनिस्टर ओइना हापकनी हाबसे मखोई मयाम अमा तारे तना थोंगा नैनबा खनरबा मयाम अम ओइरंबा याई अदुबु सेंटर सीमा हाइना हाइरक्ट्रि फाउबदी कनाना हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर हाबसे खतंग नोंमलिबा नत्रगा अखोई हाइबदा अदुमक लाइना थोइदबा पोट अमा ओइगनी हाबे वफम दुमा अखोई लेरे अदुगा लोइना न्यू गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमबगी मतम सिदी अखोई हेन चारबा हेंदोंना ओइरबा मतम दो ओइ हाबा वफम दिने ओजा मेबोन लाक्ति ओजा गी मोतदी कमाइन थम्बिनिंग ओजा हुजिक्सी लेइबा पोस्ट सरकार सेमबगी चंखि लेइबा खोंथांग मयामना ओइथोकपा याइन हंदक याम कन्ना गांगनारिबसे सक्सेस ओइरक माइ पगलपगी चांगसे क्याम वांगलेने खनबी एंड who will be the new chief minister कमाइन थम्बिनिंग सुब्रा नसिगी टॉपिक असिदा हुजिकी दिल्ली ले लेरी सिगा हायगदी याम रिलेटेड टू ओइबका मसिदा कोइना याम सुम सिदा याम कुपना अखोय येंगबगी दि अर्थादि थोकते अदबु हौजिक अनोब गवर्नमेंट फॉर्मेशन लाकदब असिदा मरी लेनना न्यू चीफ मिनिस्टर ओइदबा असे
Manipur ki situation sa sum yeng che ba Manipur si jiki sahi ani ga kitang thani pan mu si problem dak pa aduga irang leiba hoji si su irang loidri ba lo kanglup masen da difference opinion yam leira ba amaga amagi wakhalon sida kaido rakadege habagi phaunar matam asigumba aduga charang na ba civil organization sing am charang ba public sing charang ba politician sing am charang na ba aduga kanglup masen phau he ajik lei ba kanglup ani khaki problem sida muga kanglup atop pasu muga thok pia ba ki tanja su lei ba asigumba timing asida lakadori ba asi new popular government lakadaba sida kanana rusingde ge haba gi wakhanda yamna serious oina yingba taragadi aina sum thamjaningbada sum khanbabudi center na budi khalakani adu hojik si leiliba situation sida sum yeng chawak pa yengba mutamda miyang wakhan sida sum bhapna dolan sa ba habdo adu bakkat pineba adu kai de hojik ki si normally ni maksida aduga asida hojiki Delhi sakhiba mutamsida Manipur gi issue si roi ma kauthokiba to Iran si pura kauthokreba punma se adu kana simse ogide geba aduda roi musakreba aduga akhoina yamna ying yabasidi hojik leidiba ngang han date to the national India government da support toriba party role maki MLA sing koki kai kobuno abu hojiki national India leiba India da support toriba coalition chapinaliba political party punamaki conference masu leiba adu isu chakhibani Manipur gi problem khak natte hojiki adubu hojik Manipur gi problem da mo ying yabasina hojiki date to the okay notification amaka thokchere hojiki hanadi honorable hana puramba nungthombam birena okay register gi leader oina sum leijarabani jo sarkar suspension leragasu aleibani aduga magi wakhalonda mabu register leader lo thoktabina masu khalambi ai aduga mabu support to miyam ju khalambi ai Manipur gi praja khas khalambi ai mana muk halakhini ena khalambani adugo ngarang gi loi khare ma halapagi leitre habadi ai masi haiba maramdi mabu register leader bu leiraga mabu khalani di lokthokweba adubu anobo khanna notice thokabna maduki observer su hojiki tarun choktubu khalle observer thamkhre masi election gi anobo register gi party leader khanna bagana masi thokiba athadi han begi do oiroi habani number 1 number 2 the aina masida kanana simsa oirakadagi no badabde ai mi manga khak thamninge ba no mi manga si tuan ba category ne ba aduga centers na hariba manga ai pigido manga si marakda amhoina madugi chana ba soidna pick up to kan khalle ba ka hoji masina manga haidu ba si kaigino bo Manipur gi situation ju lei ba situation siga chana na ba adu yengse ba ka hojik Manipur da anova simsa oirakpa yabase BJP gi center gi national leader singsina khannido ise party interest de yengbu taragadi party interest de yengbu taragadi party sigi matam sangna party gi da MLA oirakpa adumba mi da party khakta problem gi nataba mani BJP gi party yangadi tong kai ga su BJP party gi yanga ma gi principal iba ma gi party gi oiba masi tong to ya di haragadi akoi thungju gi MLA Bishojita piropi ai boko asina kam ke gi dum pi do no monda party gi interest party gi ma gi principal yanga kuina MLA oira pagi monda PBI party gi interest yi haragana aduga ani shubana kamain togani haibantamda masiki achi political party leader MLA ja sana politics sanarakpa masida piragadi akhoi Manipur gi hojiksi matang chare haina center na khanba taragadi kana pini Bishimpur gi Govindas control jamda kai gi maju kai gi pigiro no ma chang na ranti sanare
Sanagadi, Lady Basi, Mana, Pingon Piragadi, politics, Mana, tackle to Wangudra, Senior Moina. A sig de young senior young Mondi from to Evoca. Aduga Ahum Subada Moga come with the pigany Hamilton. How do you live a BGP? Oina, Leva, MLA members in the majority support over the PC. Kaikasu Madumana, Tang Monda Mika Kunre, Hosu Pauti, Kaino, Kiviga, Kio, the Vira, Amakaki, Polim, Maki Matung in a Mondo, Kariba, made a matter within majority Hadana, set up a Pini Avoca. Santana. Kaikasu Musimana, Emilia, Markati, Manakang, Yamri, I don't Yam, but the PVC, the democracy, Sapaleba, more, Miyam, me the PCT, a speaker, Pirakaneva. God. Sima ahum subo puenne aduga mari subo puendena haibo manipur gi situation liba charang ba communal class tholiba amma law order ya da ba khota ba punama insurgency command control to gani khokani masi tangai phadena kai ga su masi control to ni bi mata chief minister se matik chaba makha masi gi control to ba ngudaba ba aduga khangba asida pisa gana heroke yesam piakne ko kaigina bo insurgency control to na ba haribo dak masi situation sida tackle to ga public changes tackle to ba aduga leibo law orders control to na ba machi matik sa ba haragati heroke yesam piakne ba aduga manga suba iro bedana haribo manipur da hui situation sida Kangu ki difference opinion piriba kangu maga samdai nabiya daba oji common class to sahi ani gan kanu to wong tam sida thoriba mitei haiba kuki haiba ani marta akanba safu ma lega oji chathariba sidedi signature ma oiraga both side mitei su themiya ba kuki side themiya ba atoba punamakki yengagadi masiki punamakki government amale kanda Ramna Kukina Lakso, Keke, Tana Konabiaba. I took a stingy interest Tanabiaba. I took a Tamgi loan order lady, IDPS, Awa Taliba, Punamaki, or Tanabiaba, Haragadi, Machina, Kaidapini. Within BGP, any high BGP, made a Kaniko, a topa Hide. I took a BGP Matasi, Mamise, Yam Tangai Pademiki, Holy situation is that Cookie, this is Timanga. A father to have a pack of Haba, say Musiaba. I don't make a Saviaba, Kemusiaba, Duga, Manipugi, Pusagians to Masida, Dilto, we are never give them up. Timsatilka or a BGP Haradi, Numba constituency, the Pugang May. Masina, Masida, in Hariba, when Mangasida, Santana, pick up Masi Puenda, pick up the Watagadi, Muki Mangadi, Atopa, Muki Manganatana, Atopa La whatever. Twala Watopa. Hoji in Haribudu, Puan Mangas, Asidaki, Moina, Santana, Masi, 1 in the Kaway, 2 in the Kaway, 3 in the Kaway, 4 in the Kaway, 5 in the Kaway, Haragadi, Mokui, Central, Ladiba, National Party Prime Minister, Home Misana, Masiki interest the Diltoge Haragadi, Mokui Mangam, Rakti, so in a Kanginevka. I do not to be that. Maduna to be that. Hoji Haribu point, they do not to be that. Chumnagi, Chum Aquina. Any ama Habaga Quina A B C Hava River Makuigi Santana Sananima Monga Sanabadasu Makon Toro Dava Amakangadi Mangasi Netaba Marti Kanganeva. Go. Aduna Masiji in a high point city Manipugi the lady situations am the critical oil Zangcha Sida leadership can be say Madam the Bab the Kalaga or Yingaga Center na Kalweva Yam issue dugi based with the Kalakaneva issue based Hargadi Hariba or Ziki party interest the Oraga si Orani aduga politics the songs and other paraga si orani and majority na support of me si orani law order haga si orani duga crisis story basically go between to one wine bagi haga si orani haba asisi asina tab issue se de lemo in khalewa masi marak ne ba khandoi se ajuna masi de sum yemo se koina yemu yai akoi manipur gi de tolaka ba center gi policy haiba makai center haiba sidi hoji
चलीबा दिल्ली रे लेरीबा सिंसे मोई मुखोय कनानो जी खंगद्री भाप तंग फमली नि अदुगा होम मिनिस्टर अदुगा होजिकी नेशनल लीडर सिंग पार्टी के नेशनल लीडर सिंग सु होजिक कनानो चिप्स ओगिते जे खंगदेबा हाइबसु ngमय मोय अदु एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर ना डिक्टेट तोकनी प्राइम मिनिस्टर ने एक खुद थिलपदो होम मिनिस्टर ना लाउथोकनेबा होम मिनिस्टर खंगा कांदो ऑब्जर्वर दा सी लीडर्स खलोना हायरकदबा अदु खक पुंया खक न्यूजी इंगाइ नरिसे अदु मदु हायरक मत मदु देनेबा मणिपुर असुक कंसल ले यारगदी होजि हादिबा इना हादिबा पॉइंट मंगा अदुदिगी एक्सपर्ट ओगदबा दका ओइबा मी हादि मकोय मंगा दिगे सुरेन हेलोय अटोपदि खलोय अदु भाग मकने अटोपदि अदुगी इशू दो अइना सेंटर दा हाइजनिंगबदि होजि लेदिबा मणिपुर प्रजा पुनमकना political party punamakna manipur da afaba government aduga afaba leader khanba habisidi koi state adunadi politician singnadi khandi khangadabani adubu khanba ngamdre खनबा ngमदबा हाबसी अखोगी मणिपुरगी रजिस्ट्रेशन सिंदा कारिबा सिंगसिदा असोइबा मसु ओहि दिबु नेशनल पार्टी ओजरगसु हाइरिबा नेशनल पार्टी ओजर नेशनल पार्टी कारिबा एमएलए सिंगसिना इम्फाल दा लेरगा मणिपुर सिदा लेरगा मोइ लीडरशिप फबा मक खलगा अखोई माबु ओहेलगेन सेंटर दा पुखत पाइपसी तंगाई फदना मणिपुर दा ngaiba एमएलए सिंगी मगुन ओइगदबनेबा होजि मगुन लेबा एमएलए दे ओइद्रे अदु मरमदी मखोइना तफम थोकपा मखोइना अखोइ लीडरशिप मा ओइरगा मणिपुर की सिचुएशन दा सेंटर गा स्टेट का असिम कसु फजन सनाबा अदुगा लेलिबा मणिपुर दा लेलिबा होजि थोइबा इशू सिसु मान ओइरगा दि अखोइ समदायना बसि खत फगनि हना खनबा वो ngमदबा एमएलए सिंगी रिस्पांसिबल लेरक्त्रबा सिगुंबा तांजाना अमा ओइरेबको अजुना अखोइ फारसु फतसु अखोइ मयामसे अइना अहानबा राउंड फमजनिंबदि हौजिक लेलिबा पुनमकसे अइदि एमएलए सिंगसु लिंजे मानबा मसंगेबा हौजिक असुकुइ मतिक लुरबा तांजा सिदे फाव अखोइना माबु इल्लगा अखोइना माबु तौरगा अखोइ अफबा स्टेट अमदा लुल तौनबगी गवर्नमेंट अफबा मा ओइनबगी दमकता मा ओइरसि कोना मखुइ लेलिबा कुन कुथ्रा मरफाव मखुइ उबंग मक्तबा अदुबु मदु उबो महुत्ता मसा मसाना लोइमक लुसिंगबो ओइनिंगलपा मसीगी इगो अमक मसामसाद आइसो एमएलए मननो ओइयाइना आइसो एमएलए म ओइयाइना सिमसे ओइयाइना हाइबो खलनु लोइन लेखिबा असीदगिनी मसीदगिनेबा खोइने मणिपुरगी होजिक लेलिबा सिचुएशन असिदा ओपिनियन पीबो ngमद्रिसे अदुगा नेशनल पार्टी दा अफबा सु ngमदबा अदुगा प्रेशर सु पीबो ngमदबा इशूगी मरम सु ngमद्रिसे मसा मसाना रोइबक सिमसे ओइरगदी सेंटर द पीग्रमनिना अयाबा पीग्रमना खोइ लोइमक नहोइदा खलपदो अखोइ यारनी ना हाइरुरबनिना सेंटर ना एबु खलकतरा साउरुगदी याररोय सेंटर द खोइ प्रेशर तोदे एबु रिजेक्ट तोकतरा अदुगा मणिपुरगी इशूसिदा कुकीदा नागादा अदुगा पंगनदा मैतैदा असिगी वा हाइरुरगदी आई सोइरदरा हजि क्राइसिस ते थोइबदा मणिपुरगी इंटरेस्ट nganगुरगदी आई सि लीडर फंगोइद्राबा अकीबदुना थनबदगी दमकता सेंटर प्रेशर पीबो ngमदना होजि यूजिक लेरिबनी अदुना मसी पुनमक असे अखोइ येंबा मतमददी अखोइ तुंगी येंलगा रान्स दिसे कमाइन सनगदेगे आबसे आइदि डिसाइड तवनिंगी अदुना हौजिक अखोइ याम दरका ओइबदी पार्टी दगी येंलगा खनबिगनो अदुगा कनुगी सीनियर पॉलिटिशियन नेना येंलगा खनबिगनो अदुगा असिदा लॉ एंड ऑर्डर मरु ओइबदी लॉ एंड ऑर्डर गा मा होजिकी पीस इन हार्मनी पुरा पंगंगोदा लीडरशिप जाम दका ओइबा अदुना कंगु मसेंदा अमत ओइबा येंबा मी येंबा ngamba एमएलए मखक पु खनबिबा दका ओइ मसी पुनमक सेंटर नोजि खांगी कनाबु खलगा यागनी हबसि खांगी अदुना मसी जी अहाम राउंड दा खननिमदि असिंबा अफबा मक खनबिउ हबसि आई अपिनि ओके ओजा थैंक यू सो मच याम नुंगाइजे ओजाना सु तोगान बा ओजागी अखोइगी मरम मंगा खक्ता हाइतारी येंगा कानसेदे अखोइना कमाइना खनबा याइ बगी तोगान तोगान बा पोट पी अदुबु हुजि अखोइगी सोर्स तगी हुजि फंगबा पाव मना अखोइगी युमनाम खेमचान
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤꯒ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯩꯕꯣꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯝꯄꯦꯇꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯩꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯈꯔ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯉꯥꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯁꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯣꯠ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯔꯦꯈꯥ ꯒꯨꯞꯇ ꯍꯥꯞꯄꯛꯈꯤꯗꯕꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯌꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯋꯥꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯄꯥꯎꯗꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯣꯔꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯃ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯕꯣꯝꯂꯥ ꯊꯥꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ he is a well matured politician amakakni khange khoi haidi mana kenodagi magi life keno horok yam struggle tawrakanda horakanda assam da land tawraga assam da magi chhatra marakta minister oiba mayam ma yoroktana masi yamna renowned popular figure amakakni ade manipur da tholaga DRPP gaina hogdoi si mana hogdok ma yauribne hogdokpada moisi yamna anoba politician amani haina koina lobusu yade aduga mana BJP yaugiba adu party democracy ni everyone can choose but moi political party no dugi wane hanging wafum di premcha kano se khoi gi husiki Sri Khemchand na chief minister oraga manipur gi irang si lusin gadori pra yes aduga moina Sri Khemchand legislature wing party khali sigi maram sina karigino ani thongna kun yengbe karigino bada se अखोगी मणिपुरी इरांग सी लोइसनगे हाय तारगदी करंबा चीफ मिनिस्टर अमा चंगे हाय मतमदा पॉलिटिकली यामना कमिटेड ओइबा अदुगा मणिपुर सिरबु शांति पुरकनबगी दमकता मथ्वाई सेंग तमोय सेंग होनजबा अदुगा सेंटर ना हायरेना सु हेक्ट अखोगी मणिपुरी इंटीग्रिटी द कायगदबा लैमिनरिबा अखोगी कनोदगी कोई चही लिसिंग अनी हुमदगी न लेमिनरेबा अदगी अदु खरा थेंगबदा चही चनी चहुमगी ममांगदगी लेमिनरेबा कोई कम्युनिटी तोंगान तोंगान बा सिंगसिगी मरकन नुक्सी सानबा पुरपंगंबा अदुगा मसिदैसिदा खेनबा थमदना अदुना जादुगी जातनी अदुना अदुगी जातिनी हाइबगी खेनबा अमत थमदबा मोंगदा मागी पॉलिटिकल विल अमगा लोइनना सेंटर गी इंटरफेरेंस मवा लौदबा अमा चंगा कांदा स्टेट की फेडरलिज्म की मागी कोई मागी स्टेट लिस्ट पीरिबा मागी प्रोविजन दो निंगटी जना चलाइबा गंबा दुगुंबा कमिटी चीफ मिनिस्टर अमदी चंगेबा ओजाना बुदी मयाम हाइबी रिबा सिंगदो होय मोय लोइनमक हारिबा कनोसे क्वालिटी से लोइन चलंबे हाइबा अदु व्हाई दे से दैट सेंटर ना खलकपा लीडर दो दा कोई इन्नी न जखरिनेबा अदुरगदी सेंटर न खलकपा लीडर द इन्नी न चलिबा कांगुदुना सेंटर न खलबा मतुमदा माबु नत्रगा महाकपु अखोगी सेंटर गी कनोसिदा याब्राई मखाताबा ओ मागी सेंटर गी कनोसिदा अखोगी सेंटर न इंटरफेरेंस तोरकपदा मा कनो तबुंगमगदा मधु कमाइन टेकल तौदुरी अखोइना नमंगना खंगना वाफम अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट ना मणिपुर की इशू से याम सीरियसली लौदे मखोइना लौदबगा मरम ओयकांदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन द पीरिबा प्रोविजन सिंग नाथैर कांदा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से साइन तौरिबनेबा
all right about NSN IM ga keno gadi moidi keno tan baneba moidi sovereign state ama tan baneba sovereign state taliba kanghu duga wari sana baduna another means ni Indian constitution gi manung da constitution na piba provision gi makhada akhoi gi separate administration natraga union territory piu haina demand to riba kanghu duda AK47 paihan ba yai na piriba possible karamba technique no karamba keno no ba Madagi area to the Akogi Kenosida support the Rogaleraga, Akoshi Kari Aduna Nisu Kangim Natrokoi. Aduna, Aduki the Sum Satala Kanda, Sri Khemchand Hapa is here, Sri Khemchand Nakam Ningtamna, Manipur State Minister, Oibangam Gadage, Masagi concurrent Liski of Lakani, Adagi State Liski of Lakumatam, Adagi Union Liski of Lakumatam, Union Liski Toga, Magi State Lister, Federal Structure the P River, Magi Togum Topa, Tabak Singdo, Markanoto Wungam Gadrava. For example, Mana Chief Minister, Oyen Kalasi Minister, Kalin Kalasi, Mahain Chusam Puchapangam Gadra. Security na thing wedra, security na thing wedama, Changbangam Gadra, Madam di Matamamagi Chief Minister, former Chief Minister, Sri N. Biren Singna, Koi Bom Tadarakpada, Yamna Kana Sokpantang Nangba, Mafamdo, Adure to the Mana Chanction of one of Matamda, as per the Kanogi Home Ministry order, Mabok to thing here. Adugadi direct interference to Rakanda Kogi governance to Gain about them Moisu Sinmeda Amanea. I don't know who's like D. A Quina Kari, the popular government of Pame. Haimatam, the popular government, see later Gadi, a Kogi Santi Urakani, Ladiba, Kogi proxy, limits in Sitakokini, Azagi, Ladiba, Kogi Su Hariba, illegitimate Oba. Go, Masu Hariba Pose, a progress of Tuakanda, Hoi, Moi legisno. No more local boys, it isn't my canoto, sit protesto, release a look as you guide, release a person no way by Yarigo from there. A quick cocoa making around Hanset Kiba, really do Kanana, no way by gay, Kana Tang by gay, Kanamba, the quick head space low again. Aduni, Yam Santi in a quick hit however. I don't mind a Santi with a moment the most demand to Talaba. Democracy demand time, but a quick thing there. But Noi Kapaga mi halaga, Queen Nampu the Muni have a demand to the Saugatli have say a koi event Kayamada, incident Kayamada, Kangravani, Ganu Kongi, the Noi bomb from a Magatori do security in Nagaleva, Mafama Magaka from Mimni, Madu Moi support out the Moina, support of the Ring of Moeva. I don't know, hiding Iba from the Laiva Pochita, Hapa Iba. Anova Chief Minister, higher legislature wingy leaders here. Sina Haying Mana Tabak to Umatam, the Mase, Madi, Moina Kanbira Sakani, Mois Mas, they call it a given the table. Moina Kanbira can talk when Yana, Chakivanina, Mana Kayam, Kanoman, Manting Tokpa Chief Minister, Moina Tabak to Bungam Gadagam. And the Mana State Punama Konzanbangam Doribra, Adu plus center interference, the Mana Madu to Gangam Gadoriba, have a put to never. Because democracy ki khanbam thokpa niyom du pungthu thugai rakanda moigi chanawinena moina khalakpa pot nina moina haibadu dum in gadabani haibagi pot amadi adum leiba dumaina taweba aduga amana election kano se sarkar se semagasu it is only akoi chahi amaga makhai phadre ko aduna by October November da kano tholakani notification tholani adedi code of conduct leigrani ada tha tare sida. Say for example, Tatari depends da. Chahi amada governor nangam do poto. Governor central ruling na governor directly without any political interference me makakni madugi potungam do poto. Ma Tatari te kamai losindu no. Losindra ka di BJP ki live kari hoy gani. Si am chong hangbia from never. Ado masi hai na ina Khemchand si Yumnam Khemchand ma khalak pada. But he is perhaps the first person to visit. Ko koi cookie ki kano kem relief kem changa mui wa pa nainaru ba mi makhakni yamna kano gi khena badi tham do mi ni hani poti mana tawni potu da som de piraka do interference tuna magi kano singam gaduri ba haiba wa phum duni da yam san tham video da na koi gi kano si kadi gi tamak te oza mai bon lak sige oza na suzik me amama koi gi kano to bi kre I say, Oza Matangi round the Laktini, Oza Kapur Lax, Oza
heavy weight me amam lady was my bonus high biki me amam panaki me amdo masi sing se loina ma kantum go why Khemchand was RINKU do jupan biki mag relief kem ta gigi chatana khotne is adu tuma koi reason ma so oiba yabra adu ma na pakha ki ba khongthang ade du ma su leide du me amna panari ba akan balamba mayam continue to candidates in the heavy weight mayam si kanto amakan why Khemchand kamai thambini uza asini aisu yamda chaman ma bam phaurise pamdi kai no manipur da heavyweight hojiki zamai bonus wa gre koi si heavyweight politics mayam yauri ba mayam ma matik charaba adagi manipur gi issue ka yada amadi manipur gi department ka ya paira ko matam da manipur gi tung koina keno to gada to ba ya ba oi ho ba ya ba adu gumba koi gi thabak to biram ba mayam yauri ba mato kram haina Khemchand si koi Lauthorok puno hai basi koi sumai koi da sum kai no to wi adu mu phai anybody x or y or z any abcd marakta gi amato raga koi gi sarkar amala pa hai basi yam phai sarkar amala pa anu bamaduna manipur gi irang selection mangam gadra natraga ngamoidra hai baduna mahagna paira ba matung da la ka do ba porni do masida koi no so sum u bada mamangda oziki relief kem da kaida Sakhi bagi port se masi center na madu khitang mieng changam do mali or jamai por ozari ku ko masi matang dai na haizening badi ko relief ke mama fauna ga chalaga matam duda khoi gi maitai gi site gi di nga sai gi hauji lai nari ba kukian maitai lai nari ba port se da maitai gi marak ta gi di mana relief ke ga chala to ki ba port se maitai mayam gi marak ta gi di supam pam da ba 90% hena mi asum ngangna bar sakna ba sum loi tai ba masi su politics makhala mane khali maram di center da ai matam du da yasum ai gi kano da ai na i khatpa matam da yasum hai ki ai khoi gi honorable ai khoi gi MLA Khemchand na relief kem da sanga ga sumai na tawri ba se masi center da unna na ba go por ma di tawre hai ba se matam ma da mamang da hai ki ai na i khat ki ba da yaw ki ba lai maram di ai na kari gumba if CM oraga di kuki amadi maitai nusina na puro pangam ba kuki ki marakta su ai changdana dagi makhoi bu wari sadana nemtha mangam ngani haiba ki port amakhak politics amakhak yaure se haiba se khoi sam khangi aduga utsu utki madu media da pungchai sai dana ko khoi gi keno IDP gi keno da sangu bagi matek se media da kari da center ka yo handra mayam to hi ko maybe khoi madu gi some credit khoi gi center na masi oraga di sumaina yagadra sangba ho aya ba ka pirai se kaina khalam basu ye ama amba mugi nguraga di ozamai bona sunga sai mayam ma habi re leader mayam ma khalapa ya bada amorom de ye nguraga di hausi burning issue oriba manipur gi leiriba khoi gi kukian maitai gi crisis se masi gi kenursi anybody aina sa haje ki buwado hauzik 7 months hayeng election gi kodok gandak law thokpa ga kari ga ozani kunai bi 7 months gum balairi 7 months par pa dong tang yem se ba ai haje ki buwa se bandi kai no kuki ne yana na ba kuki santi puro e haisano hai ba gi por ma di sangchila kani mandi center na su madu pam basu pamam ba yai ko maram di jati ani sin uksina na puro pai ba se center gi site gi su pamam ba yai aduna nanga to hi pathabak to phai adu minus khara sathar o kaina instruction pibi ram basu yai adubu matam du maitai amuk tumina leira kadra maram de khoi gi 1951 gi mamang de gi leira ba khoi gi kuki silinau sing adu de khoi so hojik invite to ri ba khoi so openly invite to ba pami maram ni makhoi du din uksina na leimina si khoi yai adubu illegal maya mama ko narco terrorism maya mama illegal maya mama ai khoi gi flooded oi da sing so do na haijilla kan da manipur ge ing asa amadi shanti punamak thugari ba ku ki sing duga mahaka yasinnarak patar ga di maitai na di tumin na mulai roi ko aduna yama soba ke no masula pi ai adu ki even hojik mahakhalle hana hari basi manipur di hojik thona ratri MLA sing ya mojik center delhi de leiri thona aka da manipur yora kan da kari amuk thola ka dege amuk magi grouping amuk sagala kadra ka khara chongthok khotok pi ka politics de haingam de politics ta ngasi gi ai gi marup se hayeng ngasi ai gi yeng na se hayeng ai gi marup oi bi ai ngasi ai gi nuksi gar ba marup se hayeng ai gi yeng na boi bi ai politics ta di ko aduna nuksi na leiram ba kaya si
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯩꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯜꯂꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯝꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯡꯅꯨꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯀ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯔꯨꯞꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯀꯥꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯀꯥꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯤ ꯌꯥꯎꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯨ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯗꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯪꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯥꯏ ꯗꯤ ꯄꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯐꯩ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯒꯨꯗ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯐꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯐꯕꯅꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯥꯅꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯁꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯈꯟꯒꯠꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯦꯟꯅꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯝꯃꯝꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯦꯡꯒꯥꯎ ꯈꯥꯡꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯝꯕ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯌꯥꯠꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯁꯤꯇꯤꯡ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯦꯜꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯃꯣꯁꯠ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯝ ꯇꯔꯦꯠꯂꯛ ꯀꯥꯔꯛꯑꯕ 7 times win ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯔꯤ ꯐꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯔꯊ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯈꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯡꯒꯥꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯉꯛ ꯀꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯁꯨꯝ if ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯁꯤ ꯑꯦꯝꯁꯦ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯔꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯗ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯤꯡꯀꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯨꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯆꯝ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯏꯜꯂꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯄꯜꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛ 5 6 7 9 ꯑꯩ ꯄꯟꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯇꯧꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯒꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤꯟꯇꯔ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯅꯦꯛꯁ ꯏꯌꯔꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯕ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯣꯗ ꯁꯦꯗꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯜꯂꯒ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯍꯦꯛ ꯃꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯝꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯍꯦꯛ ꯉꯥꯟꯕ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯝꯕ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯗ ꯁꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯈꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤ ꯃꯩꯁꯤ unlimited ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯩꯁꯤ non stop ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯗ ꯁꯦꯗꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯁꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯤ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯐꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ
adagi serious project imphal gi keno si toraga hojing masi paikhatlami si magi matamda sanction loram bani magi matamda sanction loram bani mana PhD minister oi matamda masi ka si toraga masi na paikhatlami ba hojing imphal manungi keno si kari gi noina matamda smart city ama olak na bo hona bada hariba porsi am darkar leiba adu asigumba project ka si mak paikhatlami adagi aikoi gi district headquarters singda district punamaksida aikoi gi kano si lam amadagi chalaga yam lamna lakpa mi amana aikoi gi samna da thika amor so bill ta na balak pa si executive officer gi office na kadai do asomda esom phambana asomda district amada ko adagi civil engineer kadai da phamba ei na kadai da phamba adagi medical gi kano na kadai da phamba adagi aikoi gi rural development aikoi gi DRDA gi kangbu si so office machoi Miam the Chian Babara, the Karida, the Gishatok Sasindam, Wabu Port of Moirameva, Masikasi, Mahana, every headquarter, I could mini secretary and Tormisa, Masisu. Masi Makana Hypadiaroiko, I could get honorable, I could get XCM, Magi Sarkar Matam, Haitareko. Aduna Adugum Bamatam, Adagi Duda Masi Tormbakasi and Payankali, Mana Pork and Otto Matam Dako, the headquarters in the Equigi Tanambasi. Aduna Asipunamaxi talk on the now. Adagi asida ikui dana aikoi uba fange na pan pareng da ka to aikoi elevated parking ama asima gi matam da kano torom bani ko sanction torom bani ko hoji PR matam da saba uri se aikoi gi chain system ka to raga yam chin ba imphal shahar manung si di parking gari park to phamo jani ku laisi laktre adu asigum ba elevated aikoi gi parking kai na to raga ma na pusilami se asigumba govindas control jamgi yamna chauba aikoi gi kano amakak tungi future gi yenga kanda mahak thabak toba mantri ka minister man lowi aduga yamna aduna taba top amakak aina panning bam khakli top aina panning isi kaino na ningthok simba kangbu ama handak koi gi CMC ta sengna harbade koi XCMC magi matam wali 27 da loi ga dabani magi matam siko marak sida Nampunga puto no lo thokri si kana no hai basi di Manipur praja singna lari khera bai khoi gi keno singna yam loin khangi ko Manipur gi miyam na khangi Govindas Kondrojam si matam du da mahaksu senior most keno mani masu side amada songthom be yai na wazarin ko ma songthoki de ning thosem be yauki de sarkar thugai na bo hona be yauki de mandi kaino praja gi khoi gi people's mandate khoi gi government se Government city Prajana Shemak Pani, Prajagi Kano, the Satkadabani, Hypose, Prajagi mandate si Makandan Honi, Prajagi mandate si Kana, Prajagi people's mandate masi Kandabani, Masinakadabani, Hypose, Mandikarikino, Saka si Tugaru Matam the PR Lakani, PR Lapamatam da Yamdam Sikayam Warkani, Hypose, Mahak. Atai leaders in the matam do you hidren kaleba my shame munaringeda adu mahati madu khanga satkiba leader mane se haininge kari gi damak no hai masi palli se nai matam da mahak full support matam du da aikoi gi aina hek law matam du matam du aikoi gi XCM se magi marai ba thi gi ba se tai na te ba magi council of minister la lei ba sing si magon da support yaw de except makoi MLA humari natana adu matam du da su kai bi ya de na sarkar se Madi sarkar si karigumba kai ragadi aikoi Manipur si PR agadi awaba ma purokani kai si Govindas Kondrojam yamna nganna khangi bani pa mane nai lowi aduna ni mahana aikoi gi XCM gi full support oraga magi manakta lerga government si kai bi ya den honragi pa misaka ma khak oi aduna future uba asigumba haitare ko asigumba leader ma kasu aduga hojik oi riba phai Khemchand bu khalakpa ibasi mahapu kai so aikoi magi against ma mat laite Dubu kitang tung the future aikoi mamang da tawra iba mamang da karamba elected aikoi MLA sina karamba iramdam sigi thabak paikhala ge karamba tung da su adu mangai powerful oina kana na tawbangam ki gani haiban sing basi tungi di predict khar wagani adu mamang da tawki ba haibasi di madugi afaba portu kitang nei na ningai darkar leyan khalli adu gum badu nei naragadi aikoi even handaki kanotsi da Govindas Kondrojam se if aikoi XCM si karigumba marks down to butare haragadi Next CM say ma, wait from 2 in the Kali.
मरम दिंग सी फोबदा माना पाइखल पथबक सिंसे बिष्णुपुर केंद्र की येमुरगदी बिष्णुपुर केंद्र की दे हाइनिंगाई लेते को केंद्र सो दुकी मतिक डेवलप तो अदु केंद्र की दे पन्निंग देबा अदु मणिपुर की दमकत महान तौखलमी अखोई पाइखलमी बको अदे नंबुल टूरेन की तौरिबा अखोई की अदगी इम्फाल मनुंग अदगी मरुना इम्फाल की हौजिक रिंग रोड अमख इम्फाल मनुंग से गाड़ी थौनिंगाई लेरक्त्रे रिंग रोड अमखक सेमगलंगनबा तौबसिसु अखोई की XCM की मतमदा अदुगो महाकना मसिगी फंडिंग से लौथरा कांदो मिनास कंट्रोल जमनको माकी पावर मिनिस्टर माना पाइबनिना अदु माइना तोरगा अदु हौजी होरे रिंग रोड से को असिगुंबा फ्यूचर अखोइगी तुंगदा करी ओरप याय खरा अखोइगी कनोसी विजन से खरा सामना उबा हाइतारे अदुगुंबा येंगोरगदी अदुना आइगी मोटदी महाक्सी लाकद्रा हाइबगी आई वाखलमा आइगी कनोदसु लेरममी खेमचान खलपसिगी हुजिक खले ही कंफर्म टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर नाउ ओजा मैबोन ओजा के हिपोथेसिस मैम थंबी की ओजा बट मैम सिगी खंदरबदुदा कोइगी याउकिदब हाइतारे ओजा हिपोथेसिस दा अदो कोइ खेमचान जे हुजिक ओइरे दुगा डिप्यूटी सीएम सिना नेमचाम की गेन ओइरब याई हेबो फम सिम लैरे अदना हुजिक ओजा महा खले इबसिदा खेमचान खलपसिदा तेना ओजा कमाइ थंबिरे मसी कोइ सुरबला asai aina manga haijekre issue gi mutungina point by point adubu aina aroi bid haikibudo central government na central national leadership sina mokhoi gi apamba moi ga kusum na biya ba mi she maju su oirapi ya ena haikibani ado koi yan hambada masigi in comment meeting ida koi honorable Yumnam Khemchand anova सिमसे ओगेदबु एक साइड की सु कांग्रेसेशन पिजरी अदुना मसी एना हाइजरिबो पॉइंट सिदी हौजी हाइरिबो सिंगमैगी युमनाम खेमचांद सेंटर ना कोइगी नेशनल पार्टी की लीडर सिंगसिना माबो लेजिस्लेटिव पार्टी की लीडर ओइना अनोबो सिमसे मणिपुरदा माबो खलिबा असिगी मरम अखोइना सुम यंगमी याय कई के ओरकसु asai gi expert niam adu thanam laga chali se ma du central gi leader singi wakhalonda hariba expert daka oibudo madu da moi udre have mandi makhoi center na khusum naraga ngang ba khopa tobiya ba khopa yes torsi khorasi dwana toraga nakra telaba tha manga truk sida chakminnagadaba policy program party interest da ngamba khopa aduga sige sina sinena tawada khussamnagadaba mayam ma da khallamtungda mabu khalmanena lawsi aduga ani subara point sina manipur gi legislative party gi MLA sing sina makhoi central thongki base issue based da khanbi hai ki dreva issue jim maraibo manipur ge situation asige sana gadaba masigi kana gadaba amasi social propagam gadaba leader se khanbi hoina center da thongki deba moina kamai thami center na daka oiba center na si pharani haibudo center gi apam khalakpada ko objection leitre central role mixina kre ade central gi apam mi haibudo ko sinjumei gi honorable MLA si oire maramdi center gi policy makha da manipur te chalai do ribani aduga anakpa yama telaba ma asida election su mulak do ribani na masida hariba center na khaliba sigi policy nungi wakharundi koi ubangam boy adu ma khoi gi leader singi khaliba prime minister home secretary khaliba wakharunji ekoi manipur da afaba process mabani khut leire aduga masi matam kha sana sathaki sunu haiga su mabani khut leire adubu afaba maka aina hoji central leader na afaba khalabani na moi apa khalabani na hoji honorable Yumnam Khemchand khalabani na hoi situation ji kamhain tawni tackle tawni habang tamsida center na afaba ma pa ma khalabani na magi sason ji afaba sason am ohenge uga magi leadership makhaja peaceful purake hargadi hariba mai thibia de koina select toriba MLA ase mai thibia de no wasim se matam ga chunaba
irang asiga mabu thamnaga simsa ma oina rule to han guest state administration fabo ma poke peace and harmony poke haraga thajaraga thammanina aduragadi kaido butai hek o taking lo ki baga center ki policy da aina thamjaningbadi masi o taking ano barlo lo bu MLA mkoi ki am thajana thamba MLA sibu mam kanogi afaba state amada rule to buki chap chaba phangengya hairiba conflict ta shu group ta nataga do immigrant sing aduga illegal immigrant sing chakser riba punama asigi insurgency sing da operate to riba punama ase center na masishu khamdradi nokoi parpata jo akoina habiba government akoina khaliba reserve asigi makhada no lamen to hema to yaro noi chap chana shu de leiba kemdo leyo matsana duga atopa shu de ya to insurgency sing lang liba myam se central force sing sina matam chana laksin ba madaka oyeba madugi laksin ba to derdi haiba anobo moina thajaraga pick up toroga honorable chimcha o wasak ori bagi asigi izati loider ne ba aduna masibu kangera gadi ekoina khali sia si lakna bi demakta ma khanmenina central na chap chana khanba raga khan khalaga ma koi body just people ni haragadi hariba singdo jikliba border buffer zone aduga free movement yataba aja jati ani makta ajiki swasapur hajin bangam daba infan da har pangam daba moe da har pangam daba si problem sahi ani thani pan changrap issue se hariba o taking head lo loga madugi manana center su hai directive piragadi ekoi peace and harmony de lakani adu natabida maming khaki thamlaga irang loi har badudi center su ma koi gi hariba new government install to basida mai thigani ayuna masigi anobo government amalaga anobo pursina hariba peace and harmony propiana ba tobiba asiam chungani adu masida instead lo de kana na hariba home minister masa makna hariba jiki manipur da ji buffer zone na lejariba amaga makchang ya driba aroga koki singi shu group ta Kuki Jo group ta ojiki su group ta riba leader sing aduga civil organization sing asi puramak asibu akoina piriba akoina habiba simsagi against that no thobok tabu yaroi luksi sanna gidabni ngasidagi no kisu men yaroi adu free oiro hana toroga masi oiro matungda free oire na chatok sasin yaragadi hariba IDPS sing both side ki awa tariba 60,000 moksisu policy amaka puthoraga chatok sasin yaragadi government of India gi makhada home ministry of home affairs makhada to wi aba ngapi aba haibi aba tawga infan su kukimyam sekimiya hanjilanba aduga swasampugi policy su puthораga kamai hanjinhanba moye ka hakayam kamai hanjinhanba ba plan sina first priority oida bane ko masi anobo team session masi first priority si proposition torakanda center na accept hoge di akoi manipur sida habiba team session chummi lo putabni adubu anobo team session masi proposition center thamada ignore to butagadi akoi habi basi maming khakki ona simsa hapani habna akoi pajana lo buta bane ko asigum pumak si thoktan ba akoi anobo team sala posida meamna reiba situation asida kangrup nai rendana anobo center na habli ba leadership bu thajaba am thamraga ko kishu Meiteshu, Nagashu, Panganchu, Lady Bopuma, see, Tajaba Makamada, Saminaraga, peace and harmony do, Pupa, Namnabagi the Mota, cooperation peace, Saitigi, I appeal to Zeri. Okay, sir. Yapazana Oza, my bonnet and Bikre, Ozi Ozana so Ozagi hypothesis by giving 5 reasons. Sidaki based or Kalakpi, I have the Amapo Yao the Vida, Akwigi, Yumnam Khemchand, Chief Minister, and Buena Kale, Adubu, Mahakale Iba, see the Wahang Mayama, Tolakpa, and Nabiguma, Mayam Lakpisikan, Haikan, the Chief Minister, and Obakanba, Masung Kantaba, Akwizik Manipurda, Huzik Yamna, Maruina, need of the hour, impending when Akwigi track Yalaga Lady Posi.
चटपा याद्रिबा फ्री मूवमेंट याहलु अदुगा हाईवे दा अथिंग थमीबा बफर जोन आईडीपी की रिसेटलमेंट सिंग मयाम तंगदु लेताद्रि मयाम से मसी से पुराना कोई मई चाग हुजिक लैदिमनि मसी पुन मगे सोप तबसे नीड ऑफ द आवर नि मसी से हुजि अनौ बखलैबा लीडर ना सेलेक्ट तौरगा न्यूली इलेक्टेड ओइरिबा चीफ मिनिस्टर सिना मसी विद द सपोर्ट एंड हेल्प एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ngसागी सेंटर मसी से लोइसिनबा ngamgadoriब्रा हाइबो वहांग से चाउ थोगलई मसी नि मणिपुर द हुजि हुजि अखोइना दरकार ओइरिबा स्टेट असिदा मई हौरिबा स्टेट असिदा अदरवाइज अखोइ is he a consensus candidate or a compromise candidate have a question je chaw na la ka dori ne aduna oza ring kudam lak che oza huji akoi mayam ama huji ki matik chaba mayam su lady heavyweight mayam ama asi thana makan da koi khemchan che la e aduna what center gi meeting degi what makes koi gi khemchan che different from the ngasai gi previous leadership have ni aduna ma huji ki oza mai bon ju thambi ki ba hai ba thabak thoram mayam se pang matik chana pangthok tana masi se akoi mai pang lotion bangam da ta de achok bo hangam la ka dori ni kamai thambi ni oza what makes the central leadership ko choose Khemchand as the leader ko aduneba adai di madudi there is a prerogative ko adu natabada aina ma haijege ba hujiki Khemchand akoi Yumnam Khemchand sina leader khala na mana chief minister oigadori si aina haijegre thatre nipan muktani mana kan to du chadi court of conduct lak dori ni governor na chahi ma chupna ko magi rule chahi ama phajil lak pasibawda loishin bangam daba sigi thodok se Sri Khemchand gi matam sida loishin gadori bra loishin bangam gadra hai se aso wangam oine ba it's a litmus test for the BJP karigi no hai matam da if he fails kanona Sri Yumnam Khemchand na magi matam sida अखोगी रेस्टोरेशन ngसागी IDP gi bu oiro natraga na ngसागी changthok chansin yanadriba sing sigi bu oiro adagi yum kai flatten tawgiba mayam sigi kano package ka lautho hanaba khona nabagi adugumba gi thabak ngang ga oiro more da khogi mi mayam leiba yadriba maithei mayam chela ga karba mayam tawba yadriba hingnaba gi lambi taliba mayam se masig se ningthi jana purakpa ngamdaba अमु ओइतारगदी बीजेपी की था तरुक सिदा ngамदर तारगदी हानदगी सावरग लेरिसिना कमाय तोगेदा बीजेपी की पॉपुलैरिटी से खंगन अमु पॉपुलैरिटी से सागत पसे एक्सेप्ट माग नकनबा मी खरदा कानबा पीबदी याय नत्रगा मिनिस्टरियल कॉलेज लाक्तोरी सिंगदुगी मरकत कानबा खरा फंगबा याय अमा अमा तोबा याय तबु नॉट एवरी मणिपुरी इज हैप्पी हुजिक से को मोय लोय सावरिबा अदना था तरे सिदा कोइना पॉपुलर गवर्नमेंट व्हाई द पीपल आर एक्सपेक्टिंग ए पॉपुलर गवर्नमेंट कई मरंगी नोबदा हामगी दु खोई होई माई पाखिद्रे अदुदगी दी मदुदगी दा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अमा फ्रैक्चर तौगिबा यावदना मदुगी रिमेडियल मेजर्स अमा ओइना पीआर से थमकपनेबा थमइबा पीआर से कनो आते तो पॉलिसी लेरबे दो रियल कनो दी कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स सिंग दो क्रम्बल तौगिबा सिंग दो मेंडिंग तौनबा थमकपा पोट अमा खकनेबा हाइरिबा PRC thamuk pasida ngam gidrabne ngamdana thamibne ba ngamdana lerine men to ngamdrine ba constitution ngak ngamdrine ba citizen noina treat to ngamdrine ba manipur gi miam se lambi chat pada thingi bani adagi karbar to thingi bani mi miam ngawr bane ba sigi hari ba multiple issue miam se hari ba tha taruk sida Sri Khemchand sina chief minister oire na khallagasu madurai du da mana lokot pa ngamgadra center na madu da mateng pangsilaga tawgadra aduga if fail BJP ki mai kari hoigani asaw me amam ne hena leri bani hojik su phane amna adu tawra bakta moina akhoi kaihan gi bani na sawr kanda akhoi mo irang horpa yana leri bani ba because there is a saying akhoi oza sana jawna haibi ram ba lei ko leaders na fail ora ba civil society na fail ora ba government na kem to maktra ba ko thausaraktra ba it is the people who should go stand up together and fight for our existence see haibiram be ko adwai da ne ko ne lak to se aduna this is a litmus test for ko gi Sri Khemchand adwaina ai haijaki okay sir oza kano dam lak chegi oza kapurda oza hujiki oza gi amna ko gi compatible oi ba aduga future gi su with full of potential ko gi Govindas mahak se ko home minister oira ba yana leire happy wafam sima hujika ko source tagi hujisu mu leire aduna ko gi Govindasi Snupur gi ada hujik Khemchand sina oida ba matung seda oza RINKU na su phajana thambi ki ba PR gi lenga ki matam da before that akoi gi government leiring gi matam se solution ba ngam ki da ba gi hai tare adna akoi gi elected representative na
प्रजा अखोइना खंजबा मिहुतुना लोइसिनबा ngамदबदगी PR से लाक्रबा constitutional crisis law and order की problem situation मैम से बेस अवगा PR से impose ऑप्शन कर मतुंगदा for long 1 year hayeng hangsi tangai re phaduba sigi matam se miyam nam tab de popular government am halo aduga amuk sigi makoi halo hai se kari gin hai matam de irang se loisin na bagi tamaktani maduda aduda positively duda hena changsi la kan effectively tawna ba la o miyam ga nak na chatmi na ba ya ba aduga irang ki loisin bagi way forward ta changsi lak na bagi hena hai bine adubu masida with the coordination and support of the center Khemchand as the new chief minister of Manipur phai posting si loisin ba ngam gadori bra ngam da taragadi ten khaba matam khras da mo miyam dagi public te ke mukari respond la public na mukar mane react to kan have obviously masi achoba adum oidora bani ngamakta ba taragadi hana cha iba mai dudagi hena koi gi haijin mai da cha mai da adugi potum situation dum di it is very obvious high possible lai duna oza Kapoor da sulak chigi oza if अखोई न्यू चीफ मिनिस्टर सिना सेंटर की हंदकी मागी मतेंग अमसुंग मागी सपोर्ट कोऑर्डिनेशन मैम सिगा पांगथोकपा ngamaktaba taragadi matam sidaista aduna hujik leiriba situation state ki fem se kai lakani loinana BJP ge haitare BJP gi magi position kar mai lakani aduga lakadori ba khoi gi turnout se kamai thoglakani habisni kamai thambi ni hoja masi am lure ngasai da su ai da su hai re aduga hujik zabe bono so zarin kuno so sum loina iman mane khoi gi concept se mamdi kari gi nona hai matam da kano surbala ai khoi kano da 2025 ki February ki date 13 da oiram gani ko ai khoi gi central rule imposed to ki basi ko central rule was imposed on 13 February 2025 and extended another 6 months within August 2025 ta tha taruk ahan bagi central rule imposed to kiba matam sida su kano to bangam de haba akhoi gi sarkar sembangam da na sum lai grabane ko praja sina dugyam law bada praja sina dugyam law bada tar roi hana ta ki drab leader ngata ne ba akhoi gi leader sing sida akhoi gi praja manipur gi hojik lai ba leader sing sida manipur gi praja na test over loi graba praja kano ngata ne na yahaningi puna mati wani ko apa pataka khandong ingdre basi matang sidadi mandi kari gi non haiba matam da praja asi ono warba matam da nakoi gi munna basi to haiba si 6 month February 13 da law thoki ba koi gi central rule si masi tha taru ki manung sida sarkar semna na bo hono na koi party ama song thokera song thoga sem gira no party ama semaga natraga na center da ngasai gi haiba to ngasai zani ku nga ba yam no hai center na nang chalu nang hogalu nang phammu harga hekta adu manada to ba hojik so du moy amada hange as a central leader na natra de upai lete ai khang de lon lei ba madu na ba nigi south long gi khoi gi telangana ka to gi matam nu da ka to central gi wa ka ta bi bza na ti ni ai state I should rule my state higher state to ba mi gi ke no elected sing di ada khoi gi ke no sing si ding asai gi center gi aduna handaki CM khalak pasisu center na nang phamu asai go zamai bon hai bi nang phamu nang lepo hai bada yagada ba khalak panen khali subna gi ai koi gi sahi ma ga khara wali basi hojiki hai do hayang election gi 6 month ma di ai koi gi election gi court of conduct lebini na do only 7 months ki oina mahak si khalak pasi center na hai ba puna maxima yarani hai be port ma u reba mardi handak maram isa sadana ka ma ka no to ga khoi gi hausi pu de honorable CM hai bi yare ne ko adu honorable khoi gi MLA kano na khoi gi Khemchand na matam du da IDP gi kano da ka sanga ga toram base masi kari no kai se khoi bahapta da ba makhak maduna ngamadra ngasai ha gi ko du ni khoi oja kun thamba yaw so champur sangma ngamadra ko kangpo pisang ma ngamadra ai haizari se why digi security khara type oi ba zone adoi du ko village masa ma khak chamu ba madu phai maduna aho bo oraga hall kano se khoi gi ma singi khoi gi kuki na kano to oraga hoji leri ba phazon ka selo thok phanga madra mase khoi yeng ba yam darkar leri within high busing si thabak ta kari ko on thok ta ba matam da tha pharoi Thapar the government sidile hibiye maram the if center nga kharaga the government sidile sum tamsi ma phana na basat kibiye adu bo praja gi hogi thaparo praja gi ho thaparo hojik kari gumba ekho gi irang si man ba pharjon ka silo thopa nga ma ba center
सेंटर ना यादना हापपनी ना सेंटर के यादना का मा बफर जोन लोथोक ओ हाइबसे हौजिक हयेंग दंगाइरे बफर जोन खुदक लोथोक कदबने हाइबसी अखोई की प्रजा की सेक्शन के यादगी अखोई तौराने खली मसी करिगुम ngamakraba को अदगी हाइसिनी प्रजा की कनोसिदा करिगुम चलत्रबा कुकी ने यानबा करिगुम बमरोम द चक्रबा मसी पल्ले का ना कनो नते को आइना हेक हेक पनबदा आइना हाइजबसे कुकी जी अनि थोंगना अखोई ना ट्रीट तो भी है बा अखोई ना करम्बा 1951 ममांगदगी लाखिबसिंगदुदी अखोई मखोइसु मतमदुदा चंगकपदसु मखोइसि कनोनी असुम रिफ्यूजी ओना लाखिबनी रिफ्यूजी ओना मखोइसि कार्ड पीदना मखोइगी संथंग पीदना अदुबु अदुदगी अखोइगी सिटीजन ओला लैखिबनेबा अदु सिंगदुदी अखोई हौजिकसु लैमिनसे हाइबसि मैथै पुनमनि यारकनेबा मदुगी पॉपुलेशन खंडो मदुगी सेंसस कनो तो थोकांदा हाइरिबा 1951 ममांगदगी लैराबा सिंगदुदी अखोइगा हौजिक नुंसि चानाने हिंगमिनसि हाइबसे मैथै पुनमंगना मदि अखोइगी फुरुप पुनमंगना जाति पुनमंगना यानी अदु नतबदा हौजिकी इलीगल इमिग्रेंट सिंगसे अखोइगी हानगी फॉर्मर सीएम ना तकथो अम्बगुमना करिगुम तकथोकपगी थबकसि तोखरबा मसिसु प्रजागी खोलाव लाखिनी अदगी अखोइगी कुकीना अखोइगी नार्को टेरोरिस्ट आइतारे मखोइदी को टेरोरिस्ट आइबदगी हेना हाइनिंगा लेते मखोइना तानिंग ब जंगल हौजिक पृथ्वी सिदा जंगल सि प्रिजर्व तौगदबनी जंगल लेत्रगदी मियोइ बकासि सही 500 फोगो योगा पृथ्वी सिदा हिंगमंगा मरो हाइबगी प्रेडिक्ट तौनरबा मतमने को हौजिक साइंस की चौखलब जुगसिदा पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग लाइबो को अदुना कुकीना मनिंग तमना जंगल कोकथोकनिंग कोगा खुन तासिलप मतमदा अखोइगी हानगी एक्सएम ना तौखिबा कनो एक्से मदुदगी नेना हाइनयिबा लानसे मदुइ लानदु लाक्तना बायना अखोइगी न्यूली फॉर्म अखोइगी सीएम ना करिगुम्बा तुमिन लैसिनग्रबा मोइना तौनिंग बसे हानगुमना अखोइगी हानगी ममांगी सीएम ना तौरपदा इबोबी खोइ मतमगी अमगी सीएम ना तौनिंग कुकी ना तौरपदा मनिंग तौरपदो अदु माइना करिगुम्बा अमुक तौथा हलाबा मदुदसो अमुक कनो लाखिनेबा प्रजागी अदुना याम लुइए असिगी मसी आइदी सिंगेना लौदे ओजारिंको हौजिकी टाइमिंग सिदने सीएम पिरपद लौबनी पासी ओजामेबो आइदी सिंगेना लौजदे मदि मई कनो दनेबा अखोइगी मई मनुंग दलंग सिनबगा चपमानेबा सुरबला मई मनुंग दलंग सिनबगा चपमाने हौजिकी सीएम से चासी मतोंग लंगथोक्सी अखोइगी करी चासी मरु लंगथोक्सी मतोंग हाइबा मैतेगी पावरोम लैदाइने अदुना हौजिक सीएम ओइरो काना लंगसिलकपसे आइदो ओइहोद्रिबा मिसिंगसि मखोइ मराइबो फयें खल्ली मरदि प्रजाना हौजिकने मागी स्टेप अंदंग सोरपदा प्रजाना सेक्शन न येंगदोरिबा हौजिकसे प्रजा तुमिन लैरोयबा मरदि प्रजा से मिटकप थोखरे अखोइगी मणिपुर की लैरिबा मैतै खकी नते अतै लैरिबा आइगी इसिलिनाव आइगी फैमिली सिंग मैतै अखोइगी थानाबा याद्रबा मरिंग तांखुल कबुई अदगी कनो लैरिबा अखोइगी कबुई चोथे आइमोन लैरिबा माय पुनमक्से हौजिकति मिकअप थोए अदुना प्रजा सिंग से पंगतुम तुमगदौबा मानदे अदुना हराउरंबा याय हौजिक अखोइ पाउ तारे मागी केंद्रदा मागी युमदा माई केंद्रदा बोंबला थादना दै नोंमै कापतना खोतना यामना सेलिब्रेट तौरे हाबि पाउ ताय अदुबु मसी आइदि हराउहनिंगदे बामदि कैनो हायेंग दंगाइरे को तसेंगना हारगदि अखोइगी एक्स सीएम ना हानगी एक्स सीएम से आइने हेक ममांग थागत पसिदा प्रजा के सम अतोप पार्टी गिनी अदु मदु आइने येंगजरुबा मतमदा अतोप पार्टी गी ओइरमेबा अदुगा मणिपुर नुंसिबा मिनदि आइना मतमदुदा अखोइगी सीएम से हेक थागत पमरमदि कैगिनो ngasi फोबगी द मणिपुर सी अखोइगी येलोमी पुनमक्सि लैफम लैरोइदौरेना नाकंदगी नागेटगी बांग्लादेशतगी म्यांमारदगी अमदगी थोमजिल लैबा पुनमक्सिना तौदना हाइना अदुगी पोर्टसि उरपदगी नेबा अखोइगी महाना पाइखलमिबा अखोइगी वार ऑन ड्रग अदगी जंगल तानिंग जंगल मफम सिंगसिदा कुकी सिंग नंगी गमेना अयाबा पीखरबा विलेज सिंग अदुनतना एक्सटेंड तौबा यारोय विलेज अमता हाइदना महाना थिंगलकपसि अखोइगी तुंगी फ्यूचर गी दमक्तनेबा करी ग्राउंड नो सिने करी ग्राउंड नो माकु फत्ते ना हाइग्रिबा कासे कोइ हंगिंगेबा हुजि अदुना मागुबा मणिपुर की फ्यूचर गी दमक्ता खल्लगा तौरंबा सेम माइ ngasi सु थागली मदि के अफबदो खै फयन थागतकनी आइदि मतमदो सो सुम हाइबदुनी अखोइगी अनि पार्टी दरकार लेते पार्टी ओनिंगबो ओइसनु हादना को अदुना हौजिक तुमिना लैग्रे अखोइगी कनोगे एमपी ओरिबो कांग्रेस की जो ममदा यम थागल मे इमाबुसु ममदि के इमागा खंगनते सक्सो खंगनते बसुरब्ला यम थागत खि बैना
अदो हौजिकती अमु मासी थाग निंगक्त्रे मरमदि कइनो सिन खतंग आइ खलाबा मागी तौगदो एमपी अमगी मथौसी रिंकु तौसिलक्त्रे मसिन खतंग आइ खलाएबा अदु वर्गदे खoi माबु तम थाग निंगबा तो ए मरमदि अफब तौरकंददि खoi थागत कन अदु माइना ममांगी सीएम न तौरम थबक सिंगसे मधु करिगुंबा तौरक्त्रबा अफब थबक सिंगुनिको सीएम न करिगुंबा फतब थबक तौरमे हरगदि मधु एवॉइड तौबियो तौरम थबक illegal immigrant sing ta thokpa ko khoi ki kano sing se narco terrorist sing se tawriba digi coffee plantation poppy gi tawriba kholiba asi punamak se toram thabak afa khara haitare asi umar sing se kari gum makhata na man sa thabira ba adagi jungle ko thok ta na tawriba mayam si masi preserve tawna na ba sa hana changsil ba port se sum changsin bira ba kitang phagani adu natragadi मागी कुकी खंगने यारगा मतमदुदा शांति पुरोकनी है वखलोन अमद करिगुम चंगसिलाबा मदुदि कुइरोय मदु कुइरोय यदि प्रजा की अफबा प्रजा की ममांगसु थाखिबदुनी अदुगुम अखोइगी इबन एक्सएम द फौदा प्रजा की साहित्य की सीजन एग्रीबल लैंग्वेज में हम दो अदुना अदुगुम बके अदुसु लाओय हनिंगा लेते अदुनी याम लुई आइगे लास्ट इन थमजजिंग निंगी बसे हदकी मतंग सिदा सीएम ओय होदा बसे अमोरम द लाइव फयें खली ओके सर थैंक यू सो मच मरमदी होजिक छे मैनुंग दलंग सिन बनी सुरबला होजिक सीएम ओय बसे जस्ट लाइक मैनुंग द लंगसिन बका चप माने हैबनी अनोब खलैबा कोगी न्यू चीफ मिनिस्टर से he has a significant role to play within this short period hai tare sida and the people mayam ne expectation che mayam expect tawduni anoba sing ai raga bu mayam laidi issue se loisin na ba haina aduna manga logada ba thodang se dukimatik chawi masi phajana hai hodra taragadi na traga logodriba dai ta si oja kanu na so oja ka puna su thambire mainung da langsin bagum bani haina haiba wafam dum leire aduna mahakna स्टेन खरबा मतम सिगी मनुंगदा लमदम से थोइबे इश्यूज मैम से लोइसनरा पाइखलक खोंगथांगदा माइ पाकदोरिब्रा अदु सब कनोगी विद द सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंटर अदु इफ ही फेल्स ngam da taragadi सेंटर न सिगी रेस्पोंसिबिलिटी से लौगदोरिब्रा हाइबो वफम दुम चाउंगलानी अदु ngam da taragadi मसि प्रजागी साइटगी प्रजागी रेस्पोंस है करम्बा ममांग दगिसु मसि क्वेश्चन से लाइसे केनो कने सेंटर ना थवा सादबगी सेंटर ना थौ सादबगी सेंटर ना मीटिंग चंगदबगी हाइबो वफम जे हंजन कोइन लावरगा लाबनी इफ सेंटर्स ना हाना फजना डिटरमिन डिसाइड तौरगदी तौगेना खलगदी ओवरनाइट लोशन बे याबने हाइबो वफम जे स्कॉलर सिंगना अखंग हई मेयामना फोरम मसिरिसु हंजन थप्रो वफम ने हाइतारे अदुना टेन खरा मतम मसिगी मनुंगदा न्यू चीफ मिनिस्टर सिना मेयाम के एक्सपेक्टेशन इशू सिंग की रिजॉल्व तोन बु लंबी द पॉजिटिवली मसि सच लोशन बनना बा मसि सोप तो बंग बका तारगदी मतम सेंटर ने रेस्पोंसिबिलिटी लौगदोरिब्रा अदुगा प्रजा की पब्लिक की ngasai ge amuke na magi outcry adu consequences se mu kari lakpa ya habadu a chokbo wang amu mu hangi ai oja mai bon lak chi ge oja kamain thambi ni matam sida if he fails center ne responsibility se laugadra aduga hamu hana degi thengba lakpo consequences se em phibam di duribra kamain lak thambi ni oja am tentang thamrage masi koi honorable minister MLA new simsa oida basi center gi याबा मखादा ओइदु यिनी अजुना मासे एखोइ लेरिबा अनोबो सिमसो ओइदबसी एगी साइडि हायरगदी मसी सेंटर नि यारगा हापक अबनिना एदी मासे यामना लेबो फाबा हाइबतारे लेबो फाबा हाइबदी लेरिबा मणिपुरदा सिचुएशन लेरिबा पुनम अक्सी मागी लीडरशिप मखादा सेंटर ने हेल्प तोरनी हैना थर्जे अदु रगदी सोइदरा मसी प्रॉब्लम सॉल्व तोकनी लवे को मसी की सॉल्व तो अगदी हाइरिबा अनोबो सिमसो ओइदुरिबा इमनाम खेमचान ऑनरेबल एमएलए सिंजुमै असिगी लेबक फाबा म ओइनी अदु मा लेबक फाबा हाइबति मणिपुर की प्रजा पुनमक लेबक फाबा ओइदुरिनी इंग तप लापनिना अदु अखोइदा असिदा अखोइना सुम येमु याबदि अखोइ मिसिगुम्बा अनोबा सिमसो ओइहलु पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थंबियु हाइबा मियाम के खोलाव अमा लाउरिबनिना अदुरि लाउरिबा पुनमक की निंगबा थुंगबा हाइबदो ओइरे अनोबो गवर्नमेंट लानी अनोबो सिमसो लानी अदुरि अखोइ लेरिबा मणिपुरदा लेरिबा कुकीशु मदुदा औजिकी अनोबो गवर्नमेंट सपोर्ट तोरिबा लीडरशिप अनोबो पीबीओ हना मोइसु अफबा सजेशन तोमियाय अदुगा खुइसु अनोबो गवर्नमेंट अमा थंबायना मणिपुर प्रजा मियामनसु रोल म पामकी अदु पामरगदी हौल लेरिबा अखोइना आइगी ओपिनियन लेदि हौजिक नौना
Pudoriba Honorable Simpson Sida, Equi Paja, Punamana, civil organization, Punamana, Paja, Singsina, Lady politician groups in all political party, regional party, Punaxina, Kamuk Manipur interest, the Maba support to BI, have a Yin Seva. Masi, not the Vida. Ano was Simster, how a center, how a pusida, cooperation P, the Batagdi, Equi Center, the Tainabia Roy, government Tainabia Roy, Pajana, cooperation P from to Eva. Masi, P. Ready, Equi Isha, Itandana, program create opening, leadership politicians who were Habia Roy, political parties who were Habia Roy, Brain PBR Roy. Raidiva, Anobo, popular government lapio, young Colony. Masi popular government laga Anoba, government lapasina, highway situation, Manipura, or the Tangu Rita, the Mamsi, shop down over Hibasi, Miango colony. Other Lang River Sida Masiki, Nimba Tuna Bagina, Kai support the car way. Civil relations in the Gira, Kai support the car way. Cooking a shoe, Mitain a shoe, Nagana shoe, Pangan a shoe. Lady Watupa community attain issue. Can support the cow we gave. Manipur in a Tamnava, Manipur Integrity Center, the Kairo Yagiba, promise Yauraga, Haramiba, Madu, Centena, political party, Home Minister, Prime Minister, Manipur Integrity to Kairona, commitment of Pikibani, Madugi, Makaga, leadership and Avani. Already Maduma Piriba, commitment Piriba, national leadership. PM Home Minister ki commitment makada appoint ropa simsabu ekoi cooperation piraga haiba pulmak chu Manipur kai hodaba ekoi makasu dangdu lita bal lapa amaga yengthina riba amaka thokiba pulmak asi anobo simsa whatsapp over mit adudigina yam kha handokna raga apunba oin support raga Manipur afaba Manipur ma pur hanba bi miangi pamnungni khali aisu pami masi soje sulakani khali adubu Masi Quina, Puriba, Honorable Stimsergi, Oiriba, Anobo Stimser Sigi, Wakalunda, Masi, Masu Pamungani, Aina, Delava Matamasida, Equi Simser Oidinga, Hano problem credit shop to Gena, Mark Maga Pamasi, Kalungani, Madu Apambado, Namna with the Masu Center na Mawia Pirapina, Masu Center Hizeraga, Atum Puropa, Habasida, Equal Meduda, Honorable Simpson, Anovasida, Tansilaga, support Oraga, Masi Manipur, Apova Manipur, future labor Manipur, Adoga, Noxi Sanana Lega, Lady Iran Pulama Asa, Hanbeg Yana, Doctor, Milan Corporation Piraga, Afobo, Miramaka, Tamna Matanda, Equi, Hausi, Aduga. Nan koi mi missing saki bo concert ado adugi anaba government la pasigi panthung loki bo resolution lady ka madu resolution da 1 2 3 4 8 lady madu da common priority oigani habse Manipur gi apamdo honorable Simpson su Manipur gi Simpson mo oina madu yeraga center de negotiate tona thum ton pakapio habse aro brown again. Okay, thank you so much. Aroi round gu nang sig ne round minute amam kam tang oza hung gi panelist hum dei mo lojana bai ayam lojage ozari gu lak ti oza aten khaba matam sida oza mai bon gi phasaba Praja mayam se nuji popular government se lao peer government se we are not satisfied with the peer government the popular government lao haire bandana bathana inthok the with the cooperation and support of the people praja mayam su ngam gada buni ngaphan gada ni have the koi gi pura support se pira kanda tauragadi basi se oithokpa changchilakpa yana bagi adu gi lambi tum so jan takpi de duna atena matam se da oza mamang chahi pha dore akoina lairamba hani government gi magi tawki bathabak tharam sing ure failure su ure PR government la PR government da gima na pangthokpa development yuwa kai ka khra sudum ure aduga koina pami resolution towards the resolution of the ngasai conflict chida the mai pak the failure so koina ure ujilem hori ba matun 27 the election gi amuk laide si pose aten ba matam sidai da ozagi mot oina ai kana tawjege thambi oza lotion bese ngamgani na khatang akogi maximum kan changchilak ngamgani habi thasa belai to ja थाजबदी अखोय हाना हाइग्रे सेंटर न तौगे हरगदी हप्ता फारोय नो फारोय निनी फारोय लसनेना लेट्स फॉरगेट अबाउट इट माबु लेजिस्लेशन विंग की बीजेपी की लीडर खनग्रबनिना सोयदना मा चीफ मिनिस्टर ओइरबा याय हेबसी खुदिमकी एक्सपेक्टेशन ने कोलोइन थाजनरे हाइतारे
aduga ma wasak lor ba matung de honorable chief minister hairakadoribni the kino spam jam tele ten benana mana chengadoriba khoi lamjen se hana chelam basang de triple times chen ba chage thabak se loisan gi haitar gadi thangja suti leri basisu sa khoi gi emergency situation gi type amukhakta thabak official staff sing thabak yam ton ba ma changi office ki mayam si khoi gi somewhere corruption gi pot multiple issue mayam si tackle tong na ba pot mayam ma changi ba aduna aina chief minister oidoroni na as a journalist urapa mamang de ugi ba chief minister mayam koina khabar da laka ira su tabi da mayam thengna gi khabar ira ga tabi ra koi constructive criticism ne na logi da minister mayam su thengna gi aduga madu gi pot gi mayo ka akoi nuksi da da iri ni haiba gi pot adum thengna gi akoi na zom to ugi driba minister sing haib tare moina akoi ne hek to pot se aina yam kanna honorable kano chief minister and wasak lobi ro matung de kano si akoi gi miyam gi akoi da lari ba society si da lari ba miyam gi dissenting voice ko di makse yekna bani na khanbi gano madu phajana laina biu center state relationship se masi nikki jana gyan taraga he should have the guts to challenge anything that ko violates the center state ko gi relationship gi norms sing se madu fight to bangam na ma gi kano si leibiu madu laina ba gi damakta kamai to ge da magi advisor kano me am se khoi de lari ba scholar lari university gi here ba scholar me am lari aduga university na tabada gi su tongan ba khoi gi local level lo work to ba social worker me am lari community gi leader me am lari sometimes makoi sing sina pi ba idea ko makoi mana ningthi jana critical ma makna gudi loina yeng amoi do magi tim semaga thamaga mayam du loin toraga afawa part sing do solution gi afawa part me am pinari sing je local laga thabak to onthok pada koi gi delay to da badi am tuna pang changsin na ba hoda view hai ba kano mo ijage aduga amana newspaper de iriba article newspaper de iriba report anything it may be magi mayuk te isunu magi kano da mana to the pen the body isunu iriba khudimak to madu it's an advice for him the articles in the iriba comments in pen driba mayam tongom thokpa togdriba mayam da loy loksin biraga madu analyze toraga magi team mama semba ma changi madu toraga adusu madu tabira kanda thabak to onthokpa ngamna ba afaga gaidu haibene ko on yam thuna hona biba aduga number last point ena ina yam sangna hairu su daka oide chief minister gi office gi akoi kari thabak tori se akoi khangningi government na aduna every weekend se there should be at least one press cut briefing over the development what has been taking off adu not necessarily chief minister makna haidraga su magi pa gumba maga nakna ba adu magi secretary gumba amana tori mana haraga di am phare chief minister oraga di adum aduga hena detail oina haina wi namukta magi khoi magi kano secretary do person secretary duna press briefing ja hapta godingi laukhaliba development sing sigi akoi miam khangnaba maduma kano to honba to biba ma changi aduma ina session amakak ai kagumba honorable chief minister sina chief minister when yam thuna wasak pi taragadi aseng ba koin tajabadi tang mari natraga manga da haibani asi ahumne ayengumba dilogado male aduna ada area du da kano sing se local level thabak sing do every kano di mai makha leibani na mana madugi the press briefing toraga development se kari no se miyam da khangan na hona biu aduga last but not the least akoi gi lairiba akoi gi sida lairiba kano sing sigi khabar de iriba even theater da produce toriba koi theater is a producer is critical thinking actani adugumba adagi awa china adai sumang lila da adagi cinema drama these are all mass media in a form another sense ko aduga makoi gumba da piriba kano sing sisu study phajana tawbira kanda masigi mayam si naniko society si so li se masi phajana khadhawa ngamba adugumba mi mo yo yam sauganba mi oiba se hekta mina ba ma haira di madu hekta negative thinking gi pochima handaki mana chimi soriba tha tere sida adu law lai tar gadi lamjin cheng bada thinjagani sob to bu wagani ngambreng biu center na kayam support to bu ke dusu ye biu center na hu support to roktra gadi khoi di dum kai bani na
ai si katang last ta Okay, Oza, yam fazabo from Tambire, Ozagi, as a senior journalist with years of experience, yam constructive and a practical of a suggestion, Mayam to Tambiri, Kamina, 10 Karamatamashi, Manung, effectively work to Gehaita, Radika, Pangtok by Yapa, Tabaxing Haitare, Ozaka Pudam Lactic, Ozagi Motadi, Kamain Tambini, Matam Sepang Sang, Matam Nate, Center Nabu Pazana, my full support the PB Targadi line in Bangam Dream, new chief minister said, my Saitegisu, Manasto, Gadaba, Tabak Toram, same Yam, Yam, Suyame, Aduga, Yamna Nasagi with strong determination, Aduga, Pazan objection at Ogi Matautabam, Suleduna, Ozagi, when a de Kamain Tambini and over chief ministers now, Taugata Tabak Toram Sing Matang, the Kari, any suggestion? Yam the section ba Wahi Ngang talk of over the Yam section and Gangba, Maramdikin, Matamsiam Teli. Matamsi say he manga full Patragana, Tam Ani, Paigatavani, Hiragati, Karasoiba, Karangamba, Madu Shengdok, Shengzin to Wagi Matam, Karasupangbe, Adu Matamsiam Teli, Maram the election gig, I size Jabado, election gig can see Tataru, laying a Matam the 13 months, like Basiado, Kanokaido Krani, election gig, Korop Kandaki, 7 months Kumba Pibasida. Lamzian si sen minna bada surbala mina hana sa thokra gade ai se khar kan sen bam sangi aduna khar sen kan sen ba amadi praja gi aujiki hajab hai bado aujiki du da so sum yaw re asum samani thedona comments piru draga so makoina tawri ba thabak se praja gi ni ko hai basima thamoi seng na tawba am khak sangi atai am ta na te ko thabak si tor ko matam da Kadubagi Praza support law Dorino. A Papa to Vomatam, the Karma Prazana support, Piro the Giver. Loina Pigani. Masida Kanagumba, political Makoi, Amor of the Dati, can over hide the Haita, politics Manung the lady versing city, Equidi, Pavon and hanging there. Adu the lady Makoina, a Papa of the Sing Tanabo Honaba, Kambu, Malay Boko. Adu the Equidi Oro. Equidi newly Equidi, I was going to go to CMC Mana Karim, a Fabatoraba, a question pay some honey. Ko aduna apab thabak tawbiro meyam sigi aikoigi share sourcing leriba adagi ramdam sida leriba aikoigi kano punamak section every section aikoigi praja gi section punamak na support la kane khali apab thabak tawbiro on ko aduga aikoigi hojiksi yamna luye yamna lu badi aino ji haija bodong asai mainung hai bodo mainung delai ba cm ga samani andaki cm langsin base sorry Aduna, Madugi Arta, the English, I some Tamzari, Koigi Hojiksi, Prazas in Sina, Yamaluba, Nasagi point a new humdo. Baporzon say, Baporzon see Ma Lotopangam Duribra, Koigi with the help of Center, Giliter Sing Toragako. Karingubangam doesn't like Hibamatamda, Lakadaba Madugi, cannot sing, a question. We Aduna Masi. Prajagi can see sentiments si Kambiraga. Amadi Karigumba any houseking as I give those RINKU give up from the Yam supporter with Maram Dicano. Praza every section can order media doors no Nainarakumatam dana Madu Magi against the Toban and Lobino. Mount suggestion people and Lobi Gadamni. If he's a good leader, Mana, a foreign leader, Ogi Haragati Madu, suggestion Nahan Lobi, but Lobi Gadamani. Aduna Adumda can see labor si Tadabaki Mahuta, Telaba Matamasida, Koiki Prazagi, Ihul Kangna, Aduga Prazana Karipami Bage, Hibasi, Chapchana Kangna Tabakto Ningi, Qua Aduna, Sigum Lurabata, timing a Sida Koiki Gamin, Amdangla Adi, Hiden Kanbamatam Sida, Sigum Gaminama, Mahagna, anybody losing Agasu, like people say more of the Yamalabak Fay. Aduna Mahapuso, I could Yanuba, I was Hekwasaki, but the same higher near the Mahapuso, I could most welcome to we. I could congratulations, I could Saitegi, kind of Pizari, at over the upper Tabato, Amukahena, I could Mahapu Pai, hadn't target Pagi, Pumpam, so I could Lojage. Masiki can sit over Zanigan Pazantambide, Duga Kogi, Praza Sina Yaba is upper Tabakmatamda, Prazagi, support Amazon, Prazagi, Trust, Adam Sodanamaki, obviously, Lakado Poniduna. Sigi anoba chief minister sigi appointment na public ki trust se mu reveal toropoduni yamna mang khaba haitare sigi trust se mu reveal toropon dakar wested na zame bondaro ben langsege ja haidiba anoba ko gi chief minister singchina khongthang singse paikhalak pada haitare ko gi positive lom na changsilak na ba amasung thabak thoram singe pangthok pangam na ba changsilak pa khongthang sing khidai da
effectively pangthokpa ngamdanaba amasung fruitful over result to puraknabidam ka ten khaba matam sidaida tawhaning ba haitare oza kamai thambini masidi ama lei matum leitre minute ani mukhangai re ade kam samjege ma afaba thawak to haning ba to haning de ba haibisi manipur prajamia madi afaba haibisi pami afaba to hanba pami ajubu अखोई प्रजामियाम ना पामनी बसी अखोई अनोबा सिमसला पसिना मसी खंग बतावनी अजा मसी अफबा पामी अफबा तोहनबा पामी पामी बा सिंगसी की सक्सेस ओइबा ओइदबा से अनोबा सिमसर अमसुं सेंट्रल गवर्नमेंट की मथौनी मसीना अरेरिबा असी अखोई प्रजामियाम ना अखोई इहान हमबले थमजनिंगबदी अफबा तोहनगे अखोई अपाब मनपुर की अपाब मनपुर प्रजा मियाम अपाबदो थुंगेंगे हदी हाइब अनोब लीडरसिद अखोई थाजब मथंब मसंगी प्रजा मियाम अनि सुबदना मसी प्रजा मियाम ना हाइबा सेंटर ना थमरिबा अनोब चीफ मिनिस्टर असि ओइदोरिबा असिबु अखोई प्रजा मियाम थाजरगा थंबदो सेंटर ना उब तागदी सेंटर सु प्रजा मियाम की वखलोंदा थबक तौबि फाबनी तौबीस तौबीरकनी खली अदुदी प्रजा मणिपुर प्रजा पुनमकना सेंटर दा थाजब थंब मतमदा मदुगी मखा पुलेबा सेंटर ना कोई थबक तौबदबसे अदु अखोइगा सेंटर गा गवर्नमेंट सिगा अखोइ यिकनबकी टाइप तुदा लेरगदी मदुनदी अखोइ मणिपुर दा अफबदी लाओय अदुना पुनमक असे कोइ थाजब थमना बताबनी लीडर ओरिबसिंग प्रजा ब थाजब थंबा प्रजांसु लीडर ओरिब दुबु थाजब थंबा दो लीडर नसु सेंटर ब थाजब थंबा सेंटर नसु लीडर मणिपुर के स्टेट मिनिस्टर मबु थाजब थंबा कान खक्तदा अखोई अफबा मणिपुर अफबा होजिक हाइबा इशू से लोमक सोप तौगनी खल्ली मसी पुनमक से आइदी सेंटर की थमोई सेंबा सेंट्रल गवर्नमेंट थमोई सेंबगी मखा पोले मणिपुर तेना गवर्नमेंट लेगिदब मतमसिदा सेंटर न थमोई सेंगदी मसी काइसु नति लोनमक की अफबा ओइनी अइना साहेबदनी पुनमक असे सेंटर न हाइबा मखादा लोनमक इंथगदा पुनमक लेबनिना सेंटर की थमोई सेंबगी मखा पोले केगमो थमोई सेंग गवर्नमेंट लेरेना अनोब गवर्नमेंट लेरेना अनोब सिमसर लाक थंबगा लोनेना मोय थमोई सेंगददी मतम खरदी कोई होजिक लेरिबा इरांग से सुम चखिगनी अदुबो मसी थमोई सेंगददी असी था अमा अनियुगी इन तप्पा हैबदु लाकनी हैबनाई थमजरी ओके ओजा याम फजबा वफम क्लोजिंग रिमार्क तो ओजा माइबोना थंबी सेंटर की थमोई सेंगबा सेंटर ना थमोई सेंगना खोंथांग सिंग पाइखतपा अदुगी मिटिंग चंगबदु यामना मग दरकार वेदुना खेमचांद बु चीफ मिनिस्टर अनौ बोइना खलकपसी इट्स मोर देन जस्ट अ लीडरशिप डिसीजन हाइन थमजगे सेंटर की अकोई की महाकी स्ट्रेटजी पार्टी की स्ट्रेटजी प्रायोरिटी अदुगा लमदम मसिदा याम थोनमक स्टेबिलिटी तंगदु लेताबा पुरकनबगी रिफ्लेक्शन दुनि हाबदुम सो थमजगे अदुना मसिदा पांगथोकदोइबा थबक थोरम मयाम सिदा अखोइगी प्रजा मियाम सिना हुजिक मेजर तौगदबसे अदुगा पामसु पामबसी it's not politics result tuni thabak oina pangthok pirakpa aten matam sida mayambu tangdu leitana thamba hanagi phibam da purak poduni mayam sida pami se duna hairiba khongthang sing si lokhalak matam da hujik mayam na pamba popular government la ani la e anobu chimin se lairek masi maithi bataragadi fail oi bataragadi amuksu haitare masi leadership amakaki failure du oi roidoribani oza maibona su thambiki center na khutchang gadi yam athok matam dam lotion ba yabagi possibilities very high aduna masi se system du ki failure ne mayam soin lawak du meduga public ki trust sidaida mayam gi hana mang khaba public ki trust em reveal tawba ngamgadra appointment handak anog appointment sina achobo wahang ama hangi masida yamna chawba changyeng amadi oidoribani aduna akoi mayam puna magna phaba amasung yam thuna lotion base pami so let's hope for the best kadi kadi khongthang sing paikhalakpa amasung matung tarakpada phaba mayon da jangsilak tuna tangdu leita ba purak ngi lambi da sangak podun mayam sina pami se madu akoi yengminasi so with this not ngasi akoi dialogue program si matang ase tension jere akoi ge thoram ase pasaruk ya biduna mapung fan biki bai kai khumna jerbe panelist ahumak pu oza RINKU oza MAIBON de oza KAPOOR bam kaswana thagat phongdok jeri hayeng sulam da mase thoibe tokan tokan bai su sing matang da naina janum gi tanja du akoi dialogue forum na puduna lakchege miyam sung soi soi na mit engta biu pumong pomoka na kurum jeri North Window meaning tabiriba mayam punumakbu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada atubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibetanatana masagi chahi
kunmathoi kuntra taret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pizariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizza batanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver ki thabak kauri hairiba thabak asi apply to winning ba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinena yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamrol Gidamakta 7005273217 Natraga 9366230077 Natraga Ekogi Office Northeast Window TV Building Hata New Chekon Road Lengsin Birau Haksan Panatamgi Hairabadi Iram the Masimakta the Laiba Khwaidagi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba Babina Hospital Lizari Mapamasida Hazaba Yarabamadi Seriam Changana Specialty Kunhen Badana Laying Bagi Kudong Chaba Pizari Pediatrics Cardiology Cosmetic Surgery Amadi Specialty Makal Maka Kayada Aikogi Specialist Singna Marik Chumna Kawai Haksan Yauna Laying Zari Aduna State Wangada Mokari Chalugani Aikogi Manipur Dosu Hogiti Awang Bathaki Healthcare Fanglabada Matam Mangan Biraganu Sel Henatingin Biraganu Aikogi Specialist Singdagi Malengi Apabathaki Laying Patak Yumpam Oiba Service Lobiu Babina Hospital where who meets compassion Akupamarol Gidamak Babina Hospital Saziwa Gel Road Kabaishtoi Imphal East Lengsin Birau Natraga Aikogi phone number 6909390666 ta call to Birau Northeast Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagi damak midyang changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupamalo gidamak Makada Pisariva 7005273217 Natraga 7005063196 ta contact Tawiro Natraga Aikogi Office Northeast Window TV Building Hata New Chakun Road Lengsin Birau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.